biomo. Amandia chin. The Chema Davida, my body, Mojadi, me more for Sunny and Obia. Nishi can the American say, Medana Sibibri, Medana Sima Meba, Nenqua. Dear Fonina, Medana Mia Sima Bravo, and of Benjamin Camo on the Munijuma. Amen. Amen. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Me bacho e fro say. Antona Gilio. Wo ba ye jiwa magi. Oh, and I am a crowd. Happy soul day. Thank you. Now made the young quanchen or ya may have for and now may be a young dumpo who may come who may be one. Nay, I said, I near you could near the mano. Menem and manum. Nisi pamfo, ye de radia free. The radia my Dawson. Me de radia sema kwamna, only wa busia. Amen. Kofi ne na busia, samene na busia. Erade nhwemo di fi ne mo fibaso. DLFM abusia kese. Wa mo ye adwuma wo mu nyina erade nhwemo so. Emfa mo nkonfa mo mra bre ne abre nyina. Me de radia sema Ghana mo fra nyinara. Wọ́n nam ya nam also ko school wọ́n ti afidiem me de radia sema yufu aw erade hu omobo wọ́n nya asa ma ne nnom obon sama bo won pa adwuma ni ho ntin kwale ise ya na ese erade hu omobo me de radia sema mpanifo nyinara o my Ghana erade mfa ye ho adwendwen to mpanifo so wọ́n nya de etene be ma o man emebu anya adwumaye wọ́n no o my Ghana da tie ni da so me de rade asista no pay wa bi any high fefe e de ato obi bia so ne ehunu kan enframa ye humi ya nto ye ntia ewrade de acha ye nkwade a anope na ya dankuto ene de moti asefu nyankopon amen woni nyame nya adwuma Ante magi nyankopon anka won so ho. Good morning. Morning, bra komra. Me ba che fro say. Yes, me said kasafi sakumono. Set ma minti wa do pay. Akona ana no pay midanya mi ase. Se matunka. Akopon de ofana si de dia umenta. Be bia de na se da be mano. Nyame ase se wabɔ me mba ne mabusua me memba. Eni die tiefo college obi pia. Akopon adunye kesi wo nhiraba so na no pay. Amani nye nhira se de onyame ne penyo man nhiraba. Takuma unyame no wada na sama wai. Nyankopon enka won so ho adapay. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much Santana pay na nyame ase. I don't know say en eja. Ni kimi brutimi na so. For the high kese achayin. Onji ni ndaso. Naso so sama yesiti. Access sita. Access kimi na eso. Ekron e baitre. Ye de Ghana mpanimfo nyina hwenensa. Diele gmefo nyina yemfanche uradensa. Omo a efro hyen koba anopa ne ewia ne anaji nyina ye de nyina hye uradensa. Omo ankrankro bi ahoban ana efe a udu fi a eye nika ne se papa koye pasamba bebi. Anu ne abi aye hwehwe afiri ho. Owu yembo Lisi bi emunya sunye woni din na donti. Amen. Amen. Yeah, that's so what to me afre Gideon Berma Asante 0593 40 65 65 0534 050 199. Good morning. Good morning, Daddy. Me pa cho wa pom to say. Yes, adom na mo so e. Nyame adom ye ho ye papa me pa cho ma meet you. Me perfect expert. Na meet you no pay. And no pay so. Daddy, let that is because now so much and I just say no need to drama e kata. E kan yin na ni ye e mo bro ho la fa. Me that say mama me si ankwa. The dia me di awo me na ma say. Me do for me success. Na me embo ho ba me that mo mo so na me fo mo ba. E we juma mo ye. Nyame come over one day in them. Amen. Amen. Yeah, that's so what to me a friend. One 619 Anidaso Wɔhɔ Obia. Yeah, for causing me no na fed up. Yeah, fast that the emphasis.
Hello, good morning. Good morning, welcome. Me ba chwe fro say. Welcome, myself, no kasa fra sare bochu. If you no pay yen Nyankopon say. Ko pan say na won ade ni bio. No correct. O ti we mu fefe. Ahwe so na atwe sin nyina. Me ho amba say na ebusia. Ye nya aba ma ne. Na sa no pe ma chunka ene nkura hya asema. Me say ebi amponya me da wase. Me che komo doble na no pe. Nyankopon ka no. Omo na ye kodru ho. Amen. Amen. Yeah, that's it. I don't pay. 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning. Doctor, mention Penasuhum, I don't pay. Mamitio. I don't pay me so much. Na ayenase and an pension with the map of Champion Yankupon. And no pay what kind many member. It's in Comua. Oh, ayasita, and I'm a dimmer or tribute upon Yankupon Hitman or ship me no minuswa. On my yahu and massem. Then my question way at da Yamiasi at the Mamma Dafu Mogabi. Out on page was moved by Fita. Baby almost printing a in Yano, and a Bugatti, a walk and a pay. Man, Crimpana, my crow, and a pay. Me that say. They are sitting here, best here. Kedi ampo one ten, I said that 1 year come swadi in a family. I bet you free fear, yeah, quite Jumay, 1K home. Yana, you got to my own talk. Yana, you could pay Juma, my and Sankabi. A dominant amen. .34 is the time, and it's time for sports. All the latest around the world of sports. Yeah, the bro, I don't pay. Bismarck, I do say. Okay, man, bizarre tonight. I don't pay. Lumba supernatural me no watch that Roma. Walk on them one affair. What the agro promise on some Ediaba. I was a brass at the sports, bro. DL Power Sports. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view, ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Yo, you don't know, upness, highness, is it Nana Kujo Crunch, they get to be president. So I know Pebia Miti DL Power Sports won him. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so Kujo Crunch ni Mamenti Poo. Hello, Amade Share Yamoson for Luxury Comic. Too cute to be mute. Sado Power per Sports Papa Petia, Fower Fidi to DLFM. I want a DL Power Sports. Echegu, I want Anidaso Wɔhɔ Obia morning show. Ede papa pa ne ekoso wiase afa na nyina sports no ehwo na etwagu DL Power Sports Luxury Comic me say efa we fidie ni ntu bia Mon spring it off. Now fe mon samra back. As I said, you madin kunim. Bon okra ma head it. Ma shall go, munka say go. Wa fa so ahye go obi antie munka say you go papa. Wa fa go no ahye no you go correct pa. Enya offside. Yadi VR check bibia no. Wa fa go no ahye no you go. To fa say nyina yen spring it up. Na fe yen sanso mbra back. It's as a born okra no. Wa head it when break yan chest it
For head ya and a bono. Kokoshe. Of an house saying. One spring off. Now, if you want Samra back, as I said, you're my Dunkunim. Bono Crama head it. My shall go, Munkase go. Well, I shall go, Obia Montia Munkase. You go. Bismarck do say man busy at the pay matching. Mr. Hitman, good morning. Bibi Abokodi. Yes, you are doing one day. And I love your shirt to shirt nefe pa. Medase. To say we no starch akomu ye pa. Yes. Say you come cowboy you. Asante for eniate. Ti mimi asene say twitwi so kama. Yanum for you kata for sentiment pen. Every time the way our to shirt no so no to say yes. Starch akomu ye. Na Mr. Hitman wafa me hwa na tamo osi akan no. Obe striker o. Ofa. Na say born the wa head ya. What chest just one chest. Put me every no wa spring up. Was spring up. Na wa kawiem kakra. Ofa. Na say udu ti boom. Ofa have you. Ofa champion pa. To be antem ka say go. Na a few moments later ofa na dai yi. Musa ofa dimrike gidi ya de sana. Wofe. Ada va really go offside na. Say wofa go no. Wan fa kwan pass na share. Ti via no check in say hey wofa go ni nyego. Ni dia wofa dia America ye san wofa. Wofa nya boni bia nso. Wofa nya hwe. What's up you have called here? Yankopon do Mr. Yankopon say we the Yankopon say. And I know saying that UEFA Champions League matches no. Yes. And I was happy seeing Kamadin Suleiman playing for Atlanta and Rap. Obone humodin papa. Ma bi say wo breni anopa Ghana 40 Enquiries. Right, Tabusi anopa memo achemo akwa ba kwanson koso kramra dia 106.9 mega so emra so ya da gude mu nsam no e be so dwumadi kase yesu asuju ade bia me ka cho say me pa cho from Monday to Friday mra no nsia bono Mr. Hitman Godfather nso timi sinkonya no ne na pam fa na sempo na ade kan se na badwafo enso de ade kan se ni da so mo bia dwumadi no enso be so mo akwam dia 106.9 so emra so Bismarck do say man bi say men soma so me da gude mu nsam no e be som no dia kompo kra ni dia ba e wa gu kan nsam nsam na bibi bia kon kamadi kan ka cho ye trans say dia say Lumba super anopa o madam o mo say kwemwa ya dia gude mu nsam no e bro no pa mi bu sa aduane ba krampo ana wa dia na sempo dwuma die ban ana wudu be ma nsam so Lumba super ni bi so na say bibi bia kon kan Lumba super maka cho say wa sashi sanso ane wo bot 29 wontimi an kan jame sempo no sabi won so won sanso ntimi anso so anasempo no ho so sempo sanso betimi aka Lumba super ni bi wo de sima ho na bibi bia kon kan Lumba super dama anapo mo kwa me o de ade kan sa ye de agukan se mu nsam no enso esoma na bibi bia kon kan ye hyase dia asuju a ye hyase enso da film kofo man so trawe no eye fly number dia 1069 na dama dia 24 kon kofo cross amana ne komo no ye the latest exclusive ni na guo na nsanso so dwumadi enso na bibi bia kon kan nra me pacho UEFA Champions League night o winim some matches out do penalty dwa uko piala nso Jerry Stadium ho and Atlanta nso ye wonders no winim some first leg ni to dwa enso a signal iduna paga the time Dortmund so check club friends Atlanta e bona kanimi no mantimanti nra me pacho wa Jerry Stadium no Atlanta nso timi we no ye kan some over tennis score line 2 goals deficit and also we no deficit and pacho and also to dwa signal iduna pa first leg no omutimi abom de ye ka poly and 9 Emma Dortmund timu mienu no eya resource enre tojwa enso ade ganse we no eya Jerry Stadium at the time and patcho Tottenham and I say when Atlanta enso eche Dortmund enso bona kan na wo timu bako eno ye nkoma afi obadi nyama winim say akoda na friend say Gianluca Caswe no eya Skamaka on the feed minute anonya first goal no enso de my club friends Atlanta akoda na ye friend say David Zapacosta enso the second goal no so on the fifth no eya 45 minute and akoda na friend say Mario Balasic ono so at the third goal no so at the man club edu am come Atlanta on the 57 minute na patcho akodana your friend say Karim Adeyemi and so timi ate kan back on the 75th aweno e 75th minute at the man club friend say Dortmund and akoda we your friend say we no e Lazar Samazic one so at the third goal no and asempo ade kan say fourth goal no and so ma Atlanta on the 90th plus 8 now we no e penalty akoda we and so timi converting kama timi no ka say
kasa no on aggregate home and away ni nyina no Atlanta nso atimi ayi club ye friend say Borussia Dortmund film 4-3 on aggregate and nso ne nkoma and to join nso a Jerry Stadium Champions League ni mu yade nkoma dodo na nso somo e wo dwumadi nso na pa choko pm nso a Stadio Santiago Bernabéu e wana Real Madrid trafie e club e friend say Benfica e bo na kan mienu amotimu bako akwada na e friend say Rafa Silva when nya first goal sa game ni mu on the 4th minute fueno e 14th minute and on nya first goal de ma club your friend say Benfica me patch Aurelian Chomine and so responded so quick on the 60th minute and not take Canada Real Madrid na Vini Jr. and no see form akwada we sa to atene on the 80th minute akwada we yes go na say first leg one game at Toja and so Stadio da Luz after akwada we say only go and so sa game at Madrid and so travel call Portugal and Benfica boy no ni go nya and so Portugal manim me patch Stadio da Luz after so say sa go no asa okodi corner line so edin commando do na ba enra akwada na midi no komo Vini Jr. wasenya sa go no enso ma Madrid ene yenso ebo ma progress anase mpono omo advance enso akọ Champions League round of 16 no akwada no sa akọ gina touchline anase corner line so enso dia sa brutal no enso enkoma akrefi oba yede ni nyina so so metimi no kasa idea on aggregate home and away ni nyina no Real Madrid so timi advance 3-1 and on so timi share club ye friend say Benfica edin commando do na enso asum na Juventus enra ha enra Juve o me ye wonders na so nyina mrantentam e wa Allianz Stadium ho ana Juve trafie enso ne club e friend say Galatasaray boy na mpacho first half and say for the first leg ni toja no Galatasaray chi Juve enso pona kan num amotimu anase we no wo mo shomo num amotimu mienu na enra Juve so try so me campa win himself after 90 minutes of soccer fiesta no yes Juve si form wo mo share ka poli miensa ama me no kasa enra game ni travel kwa extra time na ntentamo win himself kwadana we no je friend say Manuel Locatelli won the 37 minutes and or to atene di kan ma Juventus penalty and or peninu so timi convert here akwada na friend say Loy Kelly wonu nya red card on the we no 48 minutes and also NHS and also a di Juve Juma brutal enya sa red card and committee aka say no nga Juventus and so timi over tennis score ya me patcho no so toja and so Galatasaray home adia am we no first league toja keke na ni nyina no Federico Gatti enya second goal no and so the ma Juventus on the 70th minute and now we no akwada na friends Weston McKennie one so timi enya third goal no on the 83rd minute ama club your friends say Juventus me no kasa no 90th minutes and also panade can say we no 90 minutes of soccer fiesta no Juventus timi shamiansa and I'm swimming a game no travel ko extra time me patch of Victor Osimhen one that we no 105+1 additional time just extra time first half ya pon ansa and Victor Osimhen Nigeria need this year we see former ate kan bako and so dem Galatasaray na korana je friends Bari Apa Yilmaz one so timi the second goal no and so ma Galatasaray timi no kasai we no sa goal ne ba on the 119 minutes and timi no kasai the Galatasaray and so e club friends Juventus so frim am no kasai 7-5 on aggregate Galatasaray so di komanim je den komado do na so somo e wa dwumadi on na big game no and so tojo our French manim me patcho Parc de Princes I want Paris Saint-Germain trafie and so to ne Africa club your friends AS Monaco now after 90 minutes of soccer fiesta me patcho game no so and 2-2 and to an aggregate no Paris and so to me qualify me no kasa no 5-4 on aggregate Paris Saint-Germain and so ko ahwanimu sampo no mo betime akomanim and so en koma akafi oba yadin komodo na so somo e wo dwumade asina me no kasa idea confirm say teams omo so atimi abuki omo ticket e kopia ma run of 16 no say na omo komatia wo join show no live on Facebook capital 106.9 DJ Mario power to the bumper abranti ebrebia me dino komo wo fra chichi ne bench no so timi boa na the som no so be somo baby bia monitor dwumade to join live on Facebook sanswana me patcho YouTube TikTok ni na no one so dwumade so dia 106.9 when capital na bibi bia konkan DJ Mario power to the bumper one the images outdoor videos outdoor and reactions ni na no enso egu ana unsa so dwumade so na yedin common patcho me no kasai no round of 16 teams na say Arsenal but when Bayern Munich Liverpool Tottenham Hotspur Sanso na Chelsea club your friends Barca Sporting CP Sanso na Manchester City and African club friends Real Madrid Paris Saint-Germain Newcastle United enso Atletico Madrid Sanso and Atlanta Bayern for Leverkusen Galatasaray and underdogs maza wonders are never in for
no we mo Bodo Glen enti me no kasa idea eno a me patro Champions League results awudo etodwa no say confirmation aba teams awudo mo didi so odwa show live on Facebook one say so womo ana ye hwe animu say we be Friday na say draw na timi atofom eno so ye nkoma aka fi opa ye de nya so soma odwuma de yonso na me no kasa idea wu kopiamenti o ma yo mabua na fa images awudo no we start na say we really ni adi nkomo enso e odwuma de yonso na bibi bia konkan patro Champions League no nyankopon ya aduma Friday ye hwe animu say mpono draw ni betodwa report amegada and say Paris Saint-Germain likely and I say two sides on betimeshia and club friends say Barca Sansuana Chelsea and between Barca and Chelsea no patro club your friends say Paris Saint-Germain be shia bako Sansuana Galatasaray so we be shia either Liverpool and I say mpono we ade kan say Tottenham Hotspur na Real Madrid so no either say be shia club your friends say Sporting CP and I say Manchester City and I feel kampo Atlanta and so be shia either say na Arsenal and I say mpono Bayern Munich na Newcastle so no either say Barca and I say mpono club your friends say Chelsea timi no kasa idea Barca either Paris Saint-Germain and I say mpono club your friends say Newcastle so na Chelsea either say Ombeshia club friends say we no Newcastle and I say mpono Paris Saint-Germain na Atletico Madrid so no either so Ombeshia Liverpool and I say mpono club friends say Tottenham Hotspur so na Bodo Glimt and sure no wasa kwashia City biem woni say me patro ade kan say group stage and I say mpono league format ala say league stage no of our club friends say Bodo Glimt and so etwi ya club your friends say Man City on round of 16 Friday told you Bodo Glimt so no ebetimi a Sporting Sleepy and I say po club friends say Man City and a Bayern for Leverkusen so no either say Arsenal and I say po club your friends say we no Bayern Munich and team come on men say so went to a free Champions League so ye de ni nyina so somo wo dwumadi esina no a wo club de kan say Estadio Bernabeu no e won na Real Madrid trafie and so tell no Safra club friends say Benfica wo be kai say first leg ni todwa no en komodo do na so ne free chira say ni nyina so e fa kwada na your friends say Gianluca Cristiani wono so any Vini Junior ho ni nyina say kwada we wono so timi kika nsemi na no Spain monte so masa Madrid fans ni yegu club friends say Benfica fans ni mu brutal e bro panienti o ma ron pia images no we bon say we no we are senti wo join show no live on Facebook capital D capital 106.9 na say won say so images no so masa Madrid fans ni bo Benfica fans ni brutal ni nyina say nkoma ekoso we Gianluca Cristiani ana akoka beka Benfica fans no eno so nkoma akefi oba ni nyina say the time and patro club your friends say Madrid so touch it down and so o man friends say Portugal Estadio da Luz no time and Madrid ni Benfica bono winim say Vini Junior Shegu wono so akwadi asa no Benfica fans no and so etimi ye gestures outdoor say mpomu bomu peja mo sasebi and san tentino mpamu peja kosro no e kire bibi F1 no me use ma Vini Junior brutal etianam so bi na no me patro Benfica fans so touch it down and so Spain monte so Madrid fans so brom brutal report amete and he says say no me patro Madrid ade kan say medical teams no omo so ya adwuma brutal mo and so na hwe fans no and so omo prepare the bandages outdoor and ade kan say Jansen Valet outdoor and so ye kuro ni ma Benfica fans no ya de nkomodo do na so somo e wo dwumadi so be kai say during the game no akwada na your friends say Raul Asensio wono so prayer na report amete and he say o prayer na patro 24 and so terminate to ambulance him to join the show no live on Facebook DJ Mario Port the bomb power say images no ye kan so de to sinti akwada na your friends say Raul Asensio and no omutimi de ne kopie mu hospital na report amete anopai and he say akwada no injury no enye severe biasa sabi emunye nyansa o we ne yankomo panina your friends say Raul anase we no avara belo no head coach and so the man Madrid team no wanu so nkomo akodi yansa so so ye di nyina so somo e wo dwuma de so be kai say Barca me patro Champions League ni mo no last round of games the club your friends say Slavia Prague boy we be kai say game no me patro Barca so timi kwa share now him say before the game no Barca fans so timi travel and so kopie mu e wo sa dwuma de na so me patro mo ye niam ho bebre wonim say eja ade kan say flex outdoor so so and so stadium ni nyina mu anam so bi na match game no and so delay report amegada anopan say you fans so start me after club fans Barca we 30,500 euros enti maza mumu ni skadada won they say mokwa mo beto player kura se ma to ni po wie ne se mo be sign na se mpo be register no ehun so etimi ayasam na imutimi ekopiem enso match venue na fe mu ye ne ma say na fe yesa fa ni mutim dia maza Barca fans mu be si no enso ye nkoma free Barca so e ba ye di nyan so so e wo dwuma de si na Barca players no me patro captain hierarchy no akwada na friend say
Ronaldo Arao sanso na Frankie de Jong akwadana me patro friend say Rafinha ana fe Pedro Gonzalez oma ko share opania ye friend say Hansi Data flu ni samino kasai no where Barca head coach oma ko kan say massa say wo mra na e wo training ground sempo ye ba training na say later during match day no wo betima benchi sa player na be late tunim so de bia ye Lami Yamal Nazraoui bana sanso na akwadana friend say Jules Kounde de bia no sanso na Rafinha mu nyina de bia yo mo na mpanifo we na say Barca players we enso ko share opania friend say Hansi Data flick ana mo na team komo say ye say ba bia league na du no emu aye tintie ko ba ne say player bi krampo later massa e wo say woman player no wono so utwa ebo bi to player ni betua na ko ba ne say u benchi player ne dia massa ho be dia mai enti sa dia ori ato ana say mra na wa hyehyɛ enso say Barca player bia so ye late enso training ground and patcho man no fix no ana say man mo game ni bi enso e o matches ni no wo ba sesa na no enkoma enkwada na me patcho me bom din Barca captain CR no enso ne opani na friends Hansi Data Flix wakodi wo so yade ni nya so ma na opani no was so convinced esan se nkomo a enkwada no so be ka kire no mo se o se opani no wase etos mu pa masa nyansa wo menti ba bi adu no se wo be hwe na watwa sika bi ato wo ye Barca player na na edru so se wo ba training na se wo ye late ampato atua eno so nkomo a ka fi oba yade nyama o dwumadi so na ntema ana mi bedi nkomo ma sa pani na ye friend se we no Walid Regragui, one of coach and another former head coach, and so the Atlas Lions of Morocco, Mechem Morocco national team no, now said Temaka is semi bedu come on, and so my so penny when so training resignation later, and so come on penny for me patroning say African Cup of Nations Morocco still wanting Antino, one wabet me I resign or the Nijuma DNA tour, Massa white man mentality bibini, just a group stage where went to qualify catchings or there, war resign, young Pam, war resign cracking chine, and simple na ekobani say tournament proper cra when team qualify their resign cra no so ehon asem and now penny na meeting nkomo Walid Regragui me patcho reporter mete and some penny for so consider say na hom so betia metimi atiase na so penny na friend say Walid Regragui ni resignation later one so e di be jam penny for Morocco no me patcho metimi asa say na reporter mete and say Barca former head coach penny a your friend say Xabi Hernandez no and so na leading contender Morocco for no and so hwe ni mu sempo penny we wam so betimi abondino obefa Morocco dwumadie no na bibi bia kwankentia mete ene se nimani me ase Xabi Hernandez former head coach adima Barca me no ka say Barca legend kwada we anaso pani we mra osi akan wo bobo brutal wo dijuma bebre eti reporter mete ene se pani we nso kofa Atlas Lions of Morocco team no na mpo do mkopie mo World Cup na sia e ma no nwan no yankoma me nsa so no pa yedi nyina so so mo e wo dwumadie nso na Andrew Onana e former goalkeeper de Manchester United team no say reporter me unim say wo ade kan say loan say wo bolon na reporter me gada no pan yani so Onana enso atimi communicate Manchester United benefo say akoda na friend say Simon Lamens no me patcho betimi aba na watimi ma ne competition no akoda na friend say Andrew Onana was say why ready so betimi aba fight asa be gene number 1 sport on Manchester United team no mo eno yankomo akra eno so free Andrew Onana so eba yedi nyina so somo odwumade so Roberto Martinez head coach enso de Portugal national team no wakwadi nkoma for Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos CR7 was Ronaldo no way no matter we the greatest of all time and they say obeji ade kan say World Cup say one GPO master Ronaldo na wiase say wiase abetwam de beba and de won prem no player bien one say so empo et say Cristiano Ronaldo no enso head coach de Portugal national team no wa panina friend say Roberto Martinez and come on so akwadi yede nyina so sumo odwumade so nanra ukopie mo Barca akwada na friend say Lami Yamal Nazraoui me patcho award your friend say Aldo Rovira Winim say I know a best player award ana sempo no ana yadema Barca player bia season be kwa we be bonding sempo wa best player of the season enti ya no akwada na friend say Lami Yamal Nazraoui e bana wanu so ense timika Aldo Rovira award ampacho e come Barca players after say season aba we why betima body so na Barca best player of the season no eno so nse timi so mu yende encommando do na so so mu e wo dwumade zunim say Mikel Arteta wo be fa Arsenal dwumade the year 2019 na obefa Arsenal dwumade no Josep Guardiola head coach enso de Manchester City one waje kan say EPL no 4 times Arteta NGB enti emu dem Arteta nanim say Mikel Arteta say bia yebo Premier League season ya start ye kwanim na wa ready kan no watimi atosoro anaso we no 484 days
enti Mikel Arteta say bia 2025-2026 season ekoso yi na Mikel Arteta me no ka se oda so dan kan enso Ghana anase we no English Premier League no top no me pacho wetimi league table no 486 days ni nyina mu no Mikel Arteta ntimi nji league ni bi na Pep Guardiola ono so ever since joining Manchester City no sempo all lead EPL title no nempo no anase order first nempo season ekwa wie no wono so 453 enti enkoma no pay nkofo busa ne se eba ne sen ana Mikel Arteta wutimi lead ade kan se EPL table 486 days and I said 484 days. Nina munu untimi nji EPL ni bida. Nemo Mikel openi offense Pep Guardiola there. Wetimi ada so 453 days. Waje maku and 9 ever since I joining Arsenal. Eti we and Sambia mpenifo na se nkofo dodo na enso ebusa enso asan komanim. Yedi nyan susumo odwumadi so me pacho Carlo Ancelotti da don. Eya head coach enso de ma Brazil national team no report amegada and se me pacho match April ya unse Brazil I know international area can say friendly games how do pina ho. Now report amegada and say on my friends Brazil one friendly games so many Croatia and France but no penina je friends said Don Carlo Ancelotti was one friend Neymar Jr. Was it when ya kwada we service enti some friendly games when so and Brazil forward benam so more penina je friends said Don Carlo Ancelotti and so betimi aye the final ade kan say squad what you copy more World Cup na say enti say ye busa say openino Ancelotti no on friend Neymar Jr. na and so yan come aka fi oba ye di nya so sumo odwumade so na asresem ba kupa no pa ye to dwane say wuni makwada na friend say Ferran Torres ene Abdulkadir Kusanov ono a player de Manchester City sen kwada we nyina no yawo Ferran Torres 29 February 2000 ana yawo aweno Abdulkadir Kusanov the year 2004 29 February 2004 nanim say February so no 20 yebenya 29 days I just say leap year enti leap year bia so ba 4 years menu kasa nkwada we respectively enti Ferran Torres ewiase oban nyina since the year 2000 wedding birthday 6 pe enti ideally and say logically no the two paper so na say campono every time be every year bia so na obi adi birthday send ya DJ man put to the bumper one na sentemo di birthday chenchireche pa and so course so fidie mu ano na say opani amidi omo nkoma nkwada na amidi omo nkoma Ferran Torres ne Kusanov no just Ferran Torres wedding birthday just 6 times. And this year on the birthday, Ferran Torres wedding birthday Bima. I just said 2028 and Claudia. Now say wedding 7 times 20. Kwadana made no come 26 years. Wedding birthday 6 times per. Ana Kusanov no meno kasai or idea can say 22 years. One was wedding birthday 5 times per Entimasa. Enti Libya na won kwadawe mu no me patro the year 2028 ana Kusanov enso na kwadana je friend say Ferran Torres o ma be project o mu image no na ye di san komo o mu idea can say we no me patro o mu be di o madi no ana je den komodo do na so so man komo de anka dodo na na wa na so me no ko enti ye be tie si form na fe ye de fisa mo boso no enso abesoma still deal 1069 deal passport jumadi ne yade somo enso Anidaso mo bia jumadi so ya dan wa basima yaba ye de efisa mo boso no ebesomo what DL Power Sports what that DL Power Sports on DLFM 106.9. Right, Abusia Guswasim Konyaso, I dear 106.9, dear Power Sports Jumadie, Anna Yade Somo Anopa, Jumadi Kase, so Anidaso mo Bia Jumadie so, Edino Aya Bestima Kaduse, Mam Bisas da PSA, and Command Lumba Supermarket, in Yatrase, near Jimre say, dear Lumba Super, Wamamo Quam, Wamofa Jumadi, Yanao Canopai, Wamatimi Amayansa, so Biswabu Bobby Brutant, Edin dance here, and Swama Jumadi Kase, so nice, and sweat me out to Jumadi and Sumanopa Mibusao, said Jumadi Bena would do Bema and Sanso, Lumba and Supani Bina, so there's small war, and Guadano Mukosku, Mommy, Popia, so Jibi, and Swedish Princess Junior Bagimu, or Mudi Yamu Yansua, me patroniano mania, Mamenuma, Monso Moma, Mofranu for me patron and Sua, and a payment come for my Lumba Supa Yansua, Yeniano Mani, my Yama Memo, Mafa Fruno, Lumba and Supana is a one on Basavi, Quadaneba, I did can say them Debia, and so and Diacon, and also young come Fuaba, yet the Lumba and Nasa when may come for Lumba Supa, and Swama Jumadi Cassie, so
bema on sa so bi so na se bibi bia konkoma dama yeguso asinkonya se ada guri emu nsam no enso esom no anopa yi na bibi bia konkane ye hya se a me pacho panina ye fense Daniel ni laye me pacho enra school a your friends Accra Academy unim so pani ye ho ana owie school enra me pacho old school for ana say old boys association no enso etimi ebo pani we abaso pani nyina se wono nso timi boaye ekopiem enso e African Cup of Nations na se no nso timi kodi djuma obeka is Nigeria ene oman na friends Morocco semi final game no pani we enso ene timi gina fin enso eto ayere me enra me pacho kopiem a enso e wade e kan se we no eye Oforia J ceremonial square eho ana sa dwumade no enso etodwa Accra Academy Old Boys Association no enso etimi bo omo old student ana sa omo old boy apanina ye friend se we no eye Daniel Nila omo bona ba so pass na wono nso etimi ete oman Ghana nim na pompo no what Accra Academy school nso ni me no enso enkomo akefi opa ye de ni na nso esomo na nan sentema be di nkomo enso e de ma se club ye friend se 11 wonders se omo consider sempo kra no betimi boycott omo training sessions awudo any afa glad ya kan se Ghana Premier League matches awudo aka no wo mu consider sempo no betimi boycott ni nyina ne sabe nei me pacho 3 months ni players si yentu omo wo be kai se me di nkoma kiro so omo bus driver na ono so etimi drive team we enso ekọ etimi edi atwantwie se omo kobo ball na sempo no omo ko trainer wo pani otimi drive omo no ko di ni dwumadi aguo ni nyina ne se 7 months ni yentu anka na when ebusa sempo no oman mu a enti football na ye okromu ano se regulations no practice se me no ka se 11 wonders team ekito omo no wo be kai Legon City se mpanifo a no mu kita Legon City sa nkwada we nsusu nya se ne yentu omo ena me no ka se Legon City so ko relegation division 1 okrampo no wo mu twefombo enche bi ombesa ko division 2 no se mpanifo ya no masa ko to 11 wonders team a se omo ma kompa na de boys yi ana omo ma boys yi enso ebre wunim se opanina ye friend se J support omo nkoma dodo na abamanten enti se yebusa Mr. Ket ene ne mpanifo se football na okromu ano regulations na etesen esan se obi etimi di team co-allegation na so sabe fa club foforo na nei omo se twefo omo bo na eniama nkoye na se club no crampo players on person boycott league ne dia na se mpanifo do men omo nan enso besi fo no enso yankoma akafi oba edi nyina so somo e wo dwuma de so na Kumasi Asante kotokwaso e no anopa report amegada ene se we no entia mete anopa ye ne se webe by the end of this year ade kan say season no me pacho IMC interim management committee a omo na mo hwe Kumasi Asante kotogo dada se tromu dwumadie bi omu di no sempo mbeto player be fi club nim ana sempo bibi bia be koso enso Kumasi Asante kotogo akachi no report amegada no pai and it's a season we buy we am patcho sa board and as a committee no empanifo betimi dissolve o betimi agusa committee no na fe o ma for management committee and as a management board and kasa on be for me team and kasa no mo so timi abe head and as sempo no ma timi abedi Kumasi Asante kotoko o ma be di dwumadie no enso ma fans ne ade aka nse opem so na Asante kotoko hene na nyame ya otumfo nyame kese eno so yante a neti ewo dwumadie so na Ghana Premier League nim no me patcho nim se club fence Accra so phobia woman kwani the only team woman team awini 3 consecutive sempo no omo bought 3 matches atoa so ewa away omo kwani team omo so team awini atoa so miensa enso ewo obi ma so away eno so yankoma akafi oba yedi ni na so esom na Media Sporting Club na that league log ne so me no ka say no omo last 3 games omo bo omo ntimi enya win winim so omo ne samate so omo draw dua na omo ko bo draw and over the weekend Nations enso etwi omo ntimi no ka say there Media Sporting Club opening na friend say Ibrahim Tanko ne boys omo be Kenya omo esan so person winning league na say 3 matches untimi enya win kra omo be say draw there masa say u Kenya no so eya nkoma akafi oba yedi nyina so esomo dwumadi ensume patcho enra ukopiem Accra Sports Stadium and the Black Stars of Ghana under 17 team no wo so ede ayonkofa kansie mienu pa ahihye so we makacho so omo de abo baako enso ekum enoma mienu enra omane club by friends Atram Divisa boy eno 8 am na sa game ni tojwa Black Starlight enso we need 2-1 and our second game ni tojwa 10 am omane club by friends Golden Cake na we no Golden Cake ehye Black Starlight Ghana under 17 team no 2-1 enti abebusa sempo nese players no brand on my bre and I said to saying and also yankoma akafi oba yede ni nyina so somo odwumadi so na me no ka say there Ghana Black Queens team no omo so attach it down e wo Dubai unim se nyankopon ya aduma match ya we no eye Pink Ladies Cup e baso nanno Ghana Black Queens team no omo touch it down say baby girls omo fu masa omo ye brutal Black Queens man no
omo ofe papa je sport no ade no utu mirika na se mfifire eba wani ma na ade na ebibia oho masa baby girls no ofe brutal enti no say baby boys amutie na se mo chane na energy no dodo na so kwa Black Queens aso ye ma ye nua no ma ene ye no ma mo bobo enso e wo Ghana ha no me pacho baby boys mo be channel energy ni bi so akwa enti eno at the time mo touch down Dubai no yan hwe video a mo de ba mountain. For a long time. Your girl, her name's Adjose. I guess she's here for a long time. We just came to have a good time. I guess we're here for a long time. Your babe, my name's Adjose. I'm here for a long time. Say, love me, you know I see you, baby. My darling baby, you know I see you, baby. Love me. You know I see you, baby. My darling baby, you know I see you, baby. Henti Black Queens yamano hana say omo the autograph no mo say omo sign what ade bia mo sign o screen sinanim enti you join show no live on Facebook abo say yes Cynthia Findev mo ene ababa friends na nsiamo amu nyina o shante boy mo ubon say baby girl so man lazy miempa masa omo ofe brutal yamano omo ofe mo ye kama brutal enti maka say baby boy say energy no say mutimi channel dodo na so etimi kwa Black Queens aso e na say mutimi dinkomo na me no ka say die nyankopon ya doma first match and also when 28 match enti ana say 28 26 one enti 26 na say ochina 27 into 28 Saturday enti nyame adoma Saturday Black Queens of Ghana and Hong Kong e man bebo na fe kwampo third match ya no Russia bo ana fe kwampo last game no e seat match enti seat match yetimi ye ko ginam ti sa belaba okrompam no na say obi man so ade kan say Dubai no ye man so Black Queens omo so ginama just Tanzania na omo de arendam so me pacho en command yan ka dodo na ne wa na so emre ne kopa Godfather nya trase makacho say Mr. Hitman Godfather oye chiriwia yes Ramadan Karim ni manti anopa bia te say o de asida som no enso e ma dwumadi enso eye ahomache do omian no sai na gina ne krukra na ontimi onkana no ekopim se no nsia mebo nti Mr. Hitman enya trase makacho so sorry we na nya coffee break bim ogina ho me Lumba ntupa ko nya ombobi onte sese na bo nti yemra ne ko nti yede besi na afei no ya sorry so na afei dwumadi ne nto aso no enso atimi asom na me so no Mr. Hitman anopamanya ne ntia so kopiem agbogba police container na chi wona agbogba police container na chi Oscar Motors 1313 Oscar yes oma biem no ho tese no ja papa okay Oscar Motors oma biem one the guys nyina omuti di passport enti anopa yentia Oscar Motors yes yentia no papa right mate papa besides mami fonsi mate enti Oscar Motors 1313 anopa yeda asesa mo so no boys no mutie dwumadi no wow 106.9 9 minutes after 7 Bismarck edu say anopa watenenka so wodi agoprama so nsem edi abro wo DL 106.9 DLFM 106.9.
DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. DLFM 106.9. Minutes after 7 a.m. here, and it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. And Brazil, they go back at Tamo Bossone, bro, major stories making headlines in the national dailies in Shrabab. Kwajo Sami be at Nasia the pain. And up my Musa, so what to me and Monsieur? Uno Monsieur Lumba in supernatural mineral water, and making for the Amawa Lumba in supernatural mineral water. Yeah, what about Tony? What's that shit? You may be a woody upon to be a water now. We hear Lumba and supernatural mineral water from 34. Now, for baby, I will be an supply will be 0555 27 4757 0555 47 2757. Lumba and supernatural mineral water. It's pure in every form, just get a gram. And in Shraba Kodio Sami be an pay what's not saying. Kuwakra Tamo Bossone, whatever. Johnny live on Facebook, Kuban was share link nafi. Wafu frobin so to me I should be and pay live on Facebook, live on YouTube. It's something in a good DLFMonline.com. Mukonswa. Also bet to me I can kindly be kama. And I pay maybe an afimima in Shraba or could you some be a quaba nafi. And I pay a tier for what deal and it is so homo be a jumediano. Kuwaka Tamo Bossone of I'm ready for. Good morning. Yeah, good morning, Bracco. And I pay what to sing. Yamia don't be able to Yanko say. Yamia say, Papa. And a beautiful Thursday morning. Now, and I'm not paying so no. Yatinquem, essentially be. Yeah. Don't let stress silence your strength. Don't let pressure steal your purpose. Every challenge you are facing is preparing you for something greater. No, also dear no. But and that would I Yamia don't. Yamia say. And I don't know to meet you because you're born and I just say, and some more papa. Oh, and some day. And some more. I had a baby more crab, baby. Major opening. I mean, you want to pay. Bracco Bramina say, na yen chain a tea for Mutia no pay. Nine casting coupon shroud mupa. DLFM next. Oh, Waitress station, I don't know a DJ Ghana man will be at home, my Ghana dish in the tea, and Yanti and so dish or more. Dan soma ne put them beach road paps and hold on the moon fire near Grokra. Yin chow on the Fanchi and Nasia, my taxi drivers, trotro drivers, any young crown crow mancasa kita on private castle, Mutiano Peno, Yen chow money and now massy. And Bracco Bran said now Wakano. Abrabone dear, a dube beer, Utmunse, na boga yemre. Miampa and Maniso Terminal. My lamb now is set here. Normally, no, me set it to 2:30 a.m. You'll be a miss or temper. And I'm a son so may I may 2 times, but I could see at 3:30. Nimi Nina boy a mantish offer, mantish. Send around a Champions League match because near the animation a offer for Madrid for Benfica for near the auntie. Mandantem na. Ah, Maniso Timmy a charm go hear me timer. 5:27. Hey, opening. Adi na mihuni. Baby, I'm a tea bedroom. 5:27. It means you crada. Oh, they say, me sorry, I may be BM charming when you know.
na say no nsia na nya abo apa ho na America me dia biduru no twede ampo Yankopon ko ani me say for the sake of our loyal listeners into me was so yen ntem now ba isi ade ba ko e wo ho e ma ye ni say ye nya opepa e ma ade bi ayeye okay enna ya ade ye secret to abrabom adwuma bi a wo ya na mo bi a wutu botai bi ade asi wani so no ade ebetumi aboa na waduru bo hye no ho no ene se obenya opepa ama de kora wo ye ba ko brente sa wa bambebu because ye kwa ye bene wa bire na ye twintwan ye kwa mu edu ba bia behu se da bi wo ho no ma na wani kura anje kura se wobekwa adwuma utumi se abamubu anya ba ne ma bi a wo hwe animu no ama braba utumi se ne man konkan bibia mfa ma wo betu benden ese utumi si nkete ene adekora wo ye no adwuma bi a wo ye na mo bi a wutu no se wo pepa ema adekora na akwesi boni beka ne se passion ade na wo kondo no wani je ho a ade bi a wo kondo no wani je ho no chaman untumi nyaaye okay so kwajo obi wo passion obi so betime ka say wo zeal no for work sure was that zeal no you have great energy enthusiasm sesa adekoro no se de tie no wo de ahokeka bi dedication bi ho wo de ahokeka bi eden ewuram enti eno na betumi aboa wo sente sai ba hadwen enti sai ba hadwen because ye kwa ye be no ena nyina nse sometimes edu ba bi a wo feel say ena kura de minya kura nka me nkwa adwuma because to me say yes like wonni mood no mo for adwuma no nanso ese wutumi hye wo nkura na hye wo ho den na yetumi ye Ghana na yete no bra kobna obi hwe obi ba wo ene one for sonso ankwa dache wa na waso be hye ya ne yenim se de ye mantie obi anwu obi aho ti wo de ne se Yankopon ya odum na de pa bi chi wa mo wani nya den na ne ma ketenkiti bi betwintwan wa akoma be ye osi akwan ama obotaye no yire wo ho na hye wo ho den se obetumi ediso and utumi tu sa na mo na nkakra se de de bia yetaka no edan ho yesi ne dem yenim se de abrabɔ ne te no wobehu so sikani bi na ode dan bi asi ba bi a chairman wa ye adwuma ne nyina okukuam dada wo oye ne nyina okukuam to pagya si ho no beka sei openi tumi de bɛyɛ bosom nyensensi dan awie na ne nioma a waye won kyenkyen ase bedu sampempen so no ti abrabɔ ne sa ne te edan yesi ne dem enti yesi enya ho keka ene opepa ene anigye ne ahoden soronko bi etu anamo bi a epesi etu ebi a wode ne ye bi akwantu ho anamo bi na akwanya bi ama wo ebi a wode ne ye adwuma ebi kura wode ne ya walesem enuma bebre na na ye kan obi a ne botaye sina ni so ene de oya ofise bebo na brabo ese wode anigye na ho keka ene ahoden soronko bi ewuram and I think say going forward na utumi ye ne sa twede yampo Yankopon na ni chine me nyina na onim ne pa bi awie na hyese no obeye obebie kwan to hwa maye na mrepemu no ono nyame na behwe ne manim yam right because when him sa article 67 of the 1992 constitution mandated the president of the Republic of Ghana said the beginning of each session of the country's process and as a progress no our parliament no be address wo man no and nyame adoma wo chena his excellency John Dramani Mahama at the state of the nation ya tuni din se so na no ebeba nyame adoma wo chena 10 a.m. na our parliament house and you know a whole update nyina no ya de bebreti for hia pa state of the nation address no one of important idea wo mema ya na dodo na hwe man no previously no said ya ma akọ ye bekọ ya nimu no oman no ekwasan ede na niam pa be na de gu ekwam ama oman enti ya de pa and going forward no some of us we are looking forward to say you better more about inyuma. That's what we are looking for. I'm telling you. You better more about inyuma. But nyame adoma wa kire ne atie for be din komo wadu that's all mo bi adwumade so. From 6 a.m. Kanawu. Watch na Kanawu no. From anopa 6 a.m. to 9 a.m. no. You be ma Ghana fo aka. They almost expect the expectation and almost view no. What's the current state of the nation? The current state at say. So as the producer of the show no Mr. the huduma na nyame admo chena ye be ye ho adwuma pa because the state of the nation no ehun hia papa oje na gogofo wonsa ka osika no what's that now there complain na ekoso ananu na beto dwase ne pie mantemu oye kire bi ko so koku akuafo a wono makoto mo koku o monsan kan osika na afin so mo motokoku no eye PC fo no nso so ebe ye oye kire reference ntwefo nhyamu kire mu a ekuafo ne tata won obi ekuafo no bi kure kirem se ebodada na mpanifo de to kokoko no afrese no se sika no no mo gye afri
PC for no okay enya de omoje ebo foforo ya be ayate so no enti ama ntunu ahwo de eguso a yekoso a enansen yete se omampeni ebe kasa ye ne oswafo hwe sikasem so ebe kasa fa koko ebu a omate so ne ho hyehye papa omde agu akwan mu no wo manya ne nte se omunya wie pe akuafo ne sabaka sika na wonom etimi de ame aye omo no tubi but as at now no most of the farmers no still na they are complaining so musika no omunse nyankan ye enti ye besere mpanimfo na wonom tu ho anamo emayen because ade ba ko a ya na ya ne sen brako ba adwuma ye ni sebusum du na ebia umpenifo antua woka ubenya ho keka de aye adwuma ene ye de mpo de ya na eye ukọ ye nuanom mo wo ekurase ankasa ye adwuma na chama enya bete isi empeni ka se mi se ento wada ye mbebre no ane ye wokuro kesim enti de ye kan obi fi se bi o ye ya manyosem ye tan obi no me de bia me ka me de me ho eye nhweso because me maami ye kuku kuani me papa bodua kuku metuwe kuku adwuma yimaya enti minim dia meka saa ne ma hodo akuafo ne fam ne nyina me maye bia ya enti minim enti ye ka ye nim se de tie enye yizi openi yesi ye ka mu nsama enye yizi enade ba ko ya ne se omo adwuma ne ye season a se de wo akra ene kumase ene kura kesie mu a utumi didwa de bia koto beton kakra unya wo de bia kakra na ho ne ntesa eye season a yemfa ne se koko no hyase asesi aye kase koko ni ho koko no bro nya chidie nketenkete bi eba mu no nyiyimu nketenkete bi na omo ye ho adwuma chairman koko no be hyase abonhire ne efri eye April May June ehwa akwa ebeduru July ho no mo no na koko na aba no enyini kakra emre untumente entubetumi ate koko na ene kura enyiyimu ehyase from August osana abosumenim na kuani betumi ate koko ema wanya sika wo mpa ehyase free September ebobusumnum kakra kwa enhineme that is October nim ansana wakobubu obosume November nim ehwo na koko no na mu ayede December no kra na ehwo kra no koko no asan wi enti koko ne tam pa kuani beti koko ni hyase pa free mo sana abosume ebekọ ebekọ enhineme ebekọ obubuo bosume be 9 pentem de ne koko ne ta so pa ejina so pa ache no na December no obenya kakra bi afiri mu enti afimu ni nyina no be 4 months and if we have to mediti koko. So bisa who said the rest of the month na dia no mo ye, dia no mo die. Omo bobosia na de hwe omo ho. Enura ho do mbeto to nyina no omo de bosia na ye hu adwuma. Nti some of us na ye nim. I'm telling you. Nti ono beti koko na ka ankasa wa brato ho no mo no. Chairman enye bi ni. Nti ye ne ye kasa adwuma na ye bi. Me ma me to koko ni bi. Nti ye nim se de tebia ne te. Nti ye besre e wo mi se o ha na aba de. But for now no mpenifo hye bo se o mu wi a sika ne beko nti ye besre se mem ya hodo bi na se pieces ni bi nsan ka sika mpenifo ntu ho na mo na emoa na akuafo no enyi sika nti mi fa ntoto ne mo man school fees bi bia eye no no mo de ye nti ye besre mpenifo. Right, 25 minutes after 7. Major stories making headlines in the national dailies in Shraba Kojo Samibi. Ubre di Ghana footio. Brako bramena se na yenchi atifo anope won mu che infre chichire ene benche ye na ko wakata hodo no ne nyina beduru aba betodwa na anope no yemfa okune ne ko wakrata edin daso eye daily graphic wakrata no enhye ko wakrata mboso dwumadie no asem na ode Ghana mampeni John Dramani Mahama NF nso mpenifom ka bi o ma jeso ma beno akodale yipa ewo mfide dwuma mu na enane nansa na Ghana mampeni Berma Opota John Dramani Mahama ekopie mu ewo takra dia eye mfide dwuma hodo o mampeni ekopa ho ntoma kyese mpenifo ye ne hodmo no ebabu o mayi pa mfide dwuma konanim na akwanya we betumi biebia magana fo adehye do na madodo na etimi enya dwuma ya mekese no mpenifo ahye se 250 million a year US droppable money on kwakoye air grass factory ewo takra de mpotem ene enwuma kopi na be akakwa hyase a ebetumi aboa na afa man Ghana enipa dodo na adwuma ma wodom so wenye sika akra etimi ede ahwefia no pay daily graphic wakrata no ede ho nsensem ede abam na Ghana mampeni John Dramani Mahama ekopie mu no na nsama hodo do tudwa no na o kire mu sem ade ba ko a o hwe ni mi se obetumi aye ede aboa samfide dwuma hodo a wonom ebiebie no man mu nyina ne sei o mu se o de 24 hour economy dia ba Ghana adehye pina ebenya kwanya
etimi akwa adwuma no anopa bi bekwa homache bi bekwa awia bi akwa anumre na bi akwa nadwo dasuom ebeboa magana de hyedodo na wo mo no epa adwuma no wo manya sika etimi de ahwese de ade hye wo mo wa mo no eye ne pepepe no mampani kyiremu a sanfini dwuma hodo no obeboa se be ya eto ahodo a aban de beto no so no obehwinhwan so ebi wo okra mpokura na onse da nkwaje to pa bi amfiri ho no se be ya beboa na nwumaku no omusika se betuma gina brane na wonom afa ni padodo na adwuma na Ghana de hye wonom enya adwuma nya wonom tititifie no won betumi enya adwuma ye ntie no eye bena headline no pay no okune kuwa krata Daily Graphic no pay ode aba abesom yen na sanso na we are confident of passing anti-money laundering framework FIC boss enti make say krata feto so dumienu ni dumiensa Daily Graphic wakata nanem ode atudwa echiremu a make say de omo wa wehemu say enche bia gidie bibia de din say ombetumi ayemra ebeye den pa nipa hudo bia omudi sikasesa ho dwane ade akese ne omotututu adamo bia etie o my Ghana mra enam na mabako mienu so eye adehye bi frakadam no wombetumi aye ho mra ebetumi abo adehye ho ban se beye nipa hodo a wodom ekokoto enipa nsem ema efa frakadam ena efi so nipa bi bu nipa bi fa so no sa na mani nyina na mra beye ho adwuma na boa na o mani matumi akonkane ede amayen na katafeto so dunsia ewo okunini Daily Graphic wakata nanem ebo amane se government proves electricity bills meter issues intimike se de oswafo no no da oman Ghana ya ho ne ne ensensem eso mekire energy sector no me wafase John Abdullahi Jinapo odensema todwa echirim se na nsen Ghana fododo na epopna edifayen enyinam kanea ebo a yetua no dodo na ekasa se na mekoto prepaid di gumi meter isu a chese eni tete kakra bi na hwem esna vieta ya na etu na esen na Ghana fo akasa sam ebinim kura kasa echiremu a wodmo mita no mutumi hu se wedie eyemfomso pa na ekoso a ese eka yetua no ano odene dodo ebitumi kwada sore na ne ka pa no se ya den begifunu sie ede ade a enti make say oswafo echiremu a eye nokre ensema hodo a Ghana fo dodo na aka ne yade eye nokra pa enti asoye hwe oman Ghana ho ne nsensem so oman Ghana asoye hwe yenyinam kanea so ECG ebeka bom etimi enhwehwem ne yehunu kwan hodo a wombetumi afa so sebe ya enyinam kanea bo ani pa bi ekompreni say ani boy den na finso ye meters ahodo a ebi achemato bi na aba ho a etete nipa na de katutwedie ebegu adehye ne adehye anwuma ahodo so no wombetumi aboa sebe ya so ha no ebetumi efri ho no no eye katafeto so dunsia ewo kunini Daily Graphic wakata nim no de amanboy ede ebaye yanto akwa kata mbo so no so nemfa yani fankyere mum ewo Daily Guide okunini kwa kata na no pay odensam ni bi aba na wodo mu kyerema government target 15 month impact cover with gold enti make say oswafo no na ohwe oman Ghana Jessica Semso Dr. Kesal Atoban Forsen adehya omwo adwuma ko ofinfi manten mpotem wano mache bedwane endondo na ochirima mekese de abane de bosme mako tunum esi honom na wonom ede aboa sika akọ no wombetua na mopa ede aboa se beye o man Ghana ka hodo da yenso ne kwan hodo befa so a yesika sem betumi agina brane no wombefa sika akọ so atumi aboa pa amoma yesika sem etimi akonani ma o man Ghana mpuntu nso etumi aba amadehye omwo mbemu no obia eho etimi ahehan no na yankoyanim na abetodwa ewo katafeto sunsia ewo Daily Guide kwa kata nanim echirimam 5 Ghana Revenue Authority GRA officers interdicted over cargo transit scandal intebetodwa se ne cargo ahodo bi bako be de wo hono ma chese wonum nam kuntuna se a enaja omode ngo ne nema bi efa kuntuna se akoton abom setu na mu echiremu a empenifo mo hwe oman Ghana etojeje yeso Ghana Revenue Authority mpenifo no emu baako num omo akaka adwemu ene omakudi nsenseme efiri se sana mutuo na ba so no mu hwemu ahuni se katahwehye ne pro ne kankan bi akoso omafanti no Ghana mampeni berema obo adanso sebe na aban mu de ompe kankan ne proye ne katahwehye bia enti wo a wonim na wode na mamu obedi agro no danto awasema oman Ghana bayo soposo jese dabre ni sokram ni senti enipa mu ba mako benum enumu
ɛna meke sɛ mpanifo atwom dwumadie asensan ne nyinaa ɛfa na mantuo bi a ɔmantu ne yi a ma ɔman ka yɛ ho kwakɔdi mu no na ɔban atwom dwumadie ɛde asensan ɛno yɛ katafɛtɔ so nsia ɛwɔ kunini daily guard kurakata nim ɛna ɔde amanebɔ yi ɛde aba na saa nso na ɛndra dadam kuma ma hyɛ badwam wɔnom kɔkɔ paayɛ wɔnom dwae paa na opanipa no gyina mu ɛkasa yɛ ɛde ma dom kuma ma hyɛ badwam ɛndra dam ɛyɛ ma wɔfa so ɔno ɛna yɛ adehye a wɔnom ɛwɔ nsɛmwɔm ɛdo agyiri wɔnom ma hyɛ badwane oniminyamfoɔ Frank Anodomprɛ ɛkasa na wɔkyerɛ mu sɛ in fact wɔdi Ghana mampanin John Dramani Mahama ɛna ɛfi nso MPP ɛyɛ NDC dom kɛseɛ no wɔdi ɔmo ho yaw paa ɛfiri sɛ ɛde adea ɔman wɔ nhyehyɛ ahodoɔ a yɛfa so saa ɛyɛ ɔman Ghana mɛnsini fotoɔ mekyerɛ ɛyɛ District Assembly Common Fund no ne nyinaa yɛ nhyehyɛ ahodoɔ a ɛfa ho a ɛno tumi boa ne sikasɛm ahodoɔ ɛsɛ kɔ mɛnsini na mɛnsini krakye mpanimfo ahodoɔ tumi de yɛ mpuntudwuma na ɔman yɛtumi kɔ yɛ ne mbɔmbuntuo mu no yɛwɔ mmara ahodoɔ ɛbɛta ho nanso ɔmo kyerɛ mi sɛ aban abɔyɛ mfita duku ɛna watwe n'ani ɛna ɔno ankasa de ne pɛ ayɛ nneɛma sɛsi wantan na mmara ahodoɔ a ɛbɛta ho no wantumi anyɛ ne saa ne sɛnti ɛno ada ɔtwe Ghana mampanin ɛna afi nso ɛyɛ ɛdɔm kɛseɛ no adwen si so sɛ anoma bi wɔ hɔ no mu nwatu a ɛmmoa ɛfiri sɛ masɛ badwafoɔ asetena a wɔmɔkɔ nyinaa no wɔnom pɛ sɛ ɔman ɛkɔ n'anim dwumadie bia no ɛfa mmara kwan so enti ɛbaa ne sɛn anaban ɛde sika ahodoɔ bi ɛde afa kuntun ase akɔ ɛyɛ mɛnsini fotuo no ɛwɔ mmara mmerɛ ahodoɔ ne nhyehyɛ ahodoɔ a ɛfa ho no mpanimfoɔ ɛntu saa na ma ɔnom ankasa de ɔmo pɛ ayɛ ne saa enti ɔde nsɛm de ato dwa ɛkyiri ma abɛn ɛne wɔman ɛne mɛnsini no ɛne ne yie koraa a ɛno yɛ nsɛm ahodoɔ a ɛno ɛwɔ krataa fɛtɔ so nsia ɛwɔ daily guide kurakata no emu a mewɔ faase oniminyamfoɔ Frank Anodomprɛ nsɛmwɔm adoagye mahyɛ badwani na ɔde nsɛm yi ɛde ɛto dwa ndoada ɛwɔ man Ghana yɛmahyɛ badwam na yɛmfiri daily guide kurakata no ne yɛmfi yɛni ɛmfa nkyerɛ mu ɛwɔ the dispatch kurakata no ɛde nsɛm aba na sɛ wɔn bɛto dwa ɛso paa no wɔnom ɛkyerɛ mu a Akufo-Addo's government employed about 12,000 into the public sector after losing the 2024 elections, Minister of Labour. Entienrada enyasem kuma. Osoafo no mayemu ohwe apadie ensesem so ede betu dwa echirimam. Ghana mampanin dada Nana Addo Akufo-Addo. Emra mfimpim yenu ne aduonu enan abato no kwa wiye no. Ena Ghana mampanin dada Nana Addo Akufo-Addo etena ase na ofa nimpa bebro empim dumienu 12,000. Ewo man chesenie oman Ghana yene yankasi enwumam so omunkonko ye adwuma ewo mra abanda dai entumi amfa nhyehyɛ pa bi enwu akwan mu ehune sɛ enimpa hodo a yefa o madwuman ekwan we so ene yebefa yebetua omoka chese ene yakura yenkeka binwe yensa ne keke chese ono no wafiri so awie okonti no ofa nipa adwuma na pene ba bia kwotena na odo hawo ne ahokyere ede ato abanfofra na abasom enti wokyiri mu asa na muntu a akane oman Ghana mampene na Nana Akufo-Addo etu ye ne yade a ebeha oman yipa efrise sa na anamona akane abane tu ye no wonom amfa financial clearance say sikasem kwema foso mbetua eja adwumayefo na eka kra bosome no omanya ne sa na omo hyeda etu sa na ma no a eno ekofa hawo kese pa ede abraban na so abane gina na so etimi ebo adwumade ma bibia etimi akonkanem eno eye bena headline asem so pa no pay the dispatch kurakata no edeba ebetu dwa na sanso na make say na sia betu dwa say ne Institute of Community Sustainability ICS impeni for the betu dwa say aboa knaman ana afi cat okra dog any cat wonom nam no enya de ese kobrane etumi awie efri say nyadewa pii ena hinta ewosa emwanum enti enye na nipa pii awibi ema kofa sunsuanso bone edabra mapomudi enti wonom eden krata tententen ekwa akwadan asoya ehwe oman Ghana ya pomudin so onuminyamfo kobra minta akano ne mpanifo se womo mmodin a na omomfa ohye emfa nto saa emwa no enam a Ghana de hye bi ewie no na yade ebe ha ya pomudin enti na omuntwa sokra na katafa toso dubaako ewo the dispatch anopay ena obo amane se Osofo ebedi ekiro no ene wohwe oman Ghana yehuma sua so onimnyamfo Dr. Clement Abbas Apak ede betudwe ekirim se omanyim wiase nyina yeka adehye a wonom ewe kraman nam ana afi nso eye aginamo nam na
ono na ye wonom president we are seeing na global president dog and cat meat eaters association on na ye on president boss kena eno de koto no ne Twitter s say obesre sansensem na ICS for be kan ne the brother sem fast nyansa bi anim hwehwem papa bi anim o manyim ye wo mo apia yade dra wo no ho so amanfo weda even nantwinam kora yade wom da ben ena obi doctor ni bia be kan kire Ghana ni bi say obi akwa akwawe okraman ana agina moa entina wanya yade wi da ben na do be kan asem no intamu kire mo muntum na so no akwaye president die otawo machi pampe kraman nam yade ye nampa emu desna no manam intimu nkoso anwe sa na agina moa no so emu de munsake be mumfa ni agro kire mu eya mamre ede be ye nuanom etifide mantamu fu bi frafrafo ne wo mama aka no omu kire mu ye wo mamre wahu omo de ya mamre bebere okwawade mpo a ese wunya kraman ni bi ka ho omo de ya mamre eno achi nso ne nam ne ye nampa amafo dodo na di hu dwa ekum ebitwa bi wato kalomoda DJ Omar wa bi da kalomo ye nam aye twitwa se ne akrante nam kusie nam even aponche owio ye twitwa nketenkete saa ye no a na ye de mekuo afa ho na ya che hom na ye kama na wakoto ibi wa ye sena na ba so kawalomo ne ye kete se kawalomo kawdofo ya bibia ene mere ko se ya breso na ye mrante no chairman ye mrante birim agi ani ene se si ani ma ye basa se ma breso ne kurum nye dekra se mo no manhia mrepa ya gi ani pa kawalomo unya bikra enti ene ho sensem no de abese enama na monwe endra danso de ye kase bo ye tisi mu atifide mantem wa mu kirem a openipo no ya ban lawyer pedin no kransi oswafo hwe o manga na tenten ne so Dr. Dominic ayene omu kirem zo no kura ma ho kwa because omu nyina no krama no mumfa ni agro empenifuo pi omu nyina mo wotumi wo manyim krama nam ya de a omu ani je ho pa enti wo bia yo adwen se obehye mreti krama nam we de openi unsumi sase dida obedi ntwo enti muntum na enti krama nam ne de ya de a omu kirem eye ene ye katafa etoso du baako wo the dispatch ana pay ode amaneboyin de abetudwa na make say no abetodwa say ubo wuramu o GBC Ghana Broadcasting Corporation yenua ba akushika akwe odensema tudwa ewo kratafeto so etumienunum ewo the dispatch no chiri mi say ema wonum yensantwire adwuma no etu ba bi pa enye yizo enye yize kra or say women in media must counter stereotypes and promote gender equality. Obesere say ma na mo wansam twere adwuma ne mu no edu ba bi a o manum nyuma hodo bi ho ayese we de ba ma adwuma na o maka ma ni nyina hye dabi e ma na mo sode tina dade Lumba to no nyom sa wo ka dade nyom no e ma mo sode na mo mo adwuma den mi nsam twere adwuma ne ya adwuma bi a e ma dodo na di mu akotene se wa obedu ani na behu so ba kan kasebo ne fe pa ene ade a bo se na mema e ka o mo hye edu ba bi mpa mema ni bi kura pese mema ni bi akwanya na o mo no mo kompam ene ade a atete sa e kasai enti ma na mo so de na mo nka bi na mo so mo nkoma mo ho se be ye be bo na nsam twere adwuma no e ma no so do na benya akwanya na mo nyina so atimu de ne se nsam twere adwuma ne se ma no do so ne mema wo ana mboa openi meboa ne se fie ha se kura hwa mema ye sen a mana kura de nsam twere adwuma na kura ye mo do so se ne ye de ne de kura de kwa mwanya mo fa ho de dada ana nsam twere adwuma de man de sia de makokura makosene ye kura si omufo bi kura ehwe ni mo so ye be ma ye mfa epa oba ene ade na ye nto ase ne ye nko the chronicle ko akra ta ne de nsam ni bia ba na asema betodwa no me wa fa ase onimnyamfo Frank Anodompre eya nsawom adoaje ma bedwani no kiremu a Mahama government owns District Assembly's 7.33 billion Ghana cedis. And I say a cabo. Enti domukuma ni kiremu a Ghana mampeni mensene fotwa o men emrakwan so yaba to honom say yemfa sikamfa ngum ema mensene krache ana abanam sifo no mo mfa nya adwuma mekire MMDCs fo no MMDO se den no ene ye kafiri ye metropolitan municipal ene district assemblies no foto na o ma abo ma ye fence district assemblies common fund no o mu kire mi se Ghana ban ede mensini fo no
7.33 billion. Hey, sika we me wafa se dejo malo ne sekanya. Ye Awurade Nyankopɔn. Kade obetumi de aye. Omo kyerem se aban ne de wono mo kasa. Enti aban ne sen na aban watena sika so. Sika no wo ho ye se aban de kɔ. Watena so ne sika no wo ho. Ɛna ma mensin mpuntu no. Etwa sensan. Enti ombesra ban. Onkeka ne ho na saa ka ahodo a ɔde wono mo no. Ɔmo no ho modena na ɔmfa nkɔ ne bibia entimi enkonkan emfama ɔman. Na sanso na the Chronicle at the better judge say Eugene Boache Antwi get Kufuor and Nane's endorsement to contest General Secretary position. Into openi pa MPP Amanyokwe Odimu Tintimanyi pa ne den at Eugene Boache Antwi and rather okopie mu ewopeduase na nyasim kuma akane omanga na mampeni ono ne di kan beji tumi edema MPP osene kokokwa Amanyokwe no besom omanyi pa akane omampeni dada John Ajekum dia Kufuor okwachia no Kufuor ta na chi so okwa akopere MPP ekonwa to nti okopere eyotwehwerefo peni dibre ne dia onko otanachi ne nkwa so nyame na dom na Amanyokwe no magine tum dia echiredin sanso no mampeni dada na nado dankwa Kufuor do osan akọ na kachi ekwasra na ono nso ede na chitai da ta na chi se mo hwe ne mu se Nyankopon obedi ne ho afofie na ombeto aba ne bewie no obetumi edimu enkunim. Na yenku yanim ne yempie mu ewodi overseer kuakrata no ono so edama ne bokakra ede aba na wanum echiri mi se PBC confirms Asifwes claims of conflict of interest involving Cocoa Board ato Boateng na wanum uchiri ma na nwe na odomukuma mu wonom emu baako yenia yempapa yade nyina Asifwa beka se Cocoa Board adwumaku no etu baabi no eguye kra eguye nanso nansen aban ba yi wonom etimi afakuntu na ase ese PBC former to Cocoa no mu kyerem se openipa baako ono so eye adwuma ewo ye Cocoa Board ono eye deputy chief executive officer de my Ghana Cocoa Board openia ne den de atobo aten o mu kyerem se o ma asesa Cocoa Board sika eno mo de kwa akwaye PBC adwuma no madwiri sika de agu mbotom na o man aboka gu kwa na Ghana fo ho akyere ye pa na mu kyerem a saa na motuwe ene Cocoa Board mpenifo ene PBC adwumako no ebeyi no ekyerem se nokura bia nim sansens ma hodo a onimnyamfo asefo abeka ye no nokura bia nim enti Ghana fo muntum na kura na sansensem ni nyina no eyade a nokura ba kumpo nyade a ebi ewom kura na sanso ne mfe ani mfa nkyerem apie mantem kwawu ene obetia ne kwawu akakra se akakra bi ebeduru o mebo a se ye Easter na Kwawu Business Advocacy Association outdoed for enterprise growth and strategic partnership ntimike se de yenuanom adesha ombo modern aboa mpontudwuma ekoso Kwawu ne potem opie mantemu no omayan hyehye yesoronko mkebom ku na padwumadi esoronko ho adia wombembe boa no mo mka biewum edinsa woso pa se be yam pontudwuma titru na adwadie ntensem no ebetumi akonkane ede ama adesha wanom ewo Kwawu ene ne potem no so yanse moda no pay the overseer kuakrata no ode aba abeto edwa yemfiri mu na yenkoyanim yempie mu the national conqueror the national conqueror the aba no chiri mi say majority of cocoa farmers accept new price anti we the info global info analytics mpenifo no mo de abeto dwa echiri mu anapay omodo opani po no ene wada o man Ghana ye Cocoa Board ano eye onimnyamfo Dr. Anete Abi Randy amu kyerem a no penanim nyina ye sede ze sede ahye na funu mu ma na global info analytics mpenifo kyerem a wama modern akonkuku nkurase ne meme ahoto na ene Ghana fo akwakudin kita ho titru ne koku akuafo no na koku akuafo na me nya nte se pempen wesi ne fen saa ebo na Ghana mampeni ede eto man koku sisi no echire din eyade a eye pa eye papa eye eyade eye na kuafo na gya tum se eya ho kire na aba wiase afa na nyina enti ne Ghana mampeni atikuku no boso na obetama wo ma enya de bone te dodo no agya tum oham gichemu aduonum sia 56% ana omu nyina agya tum se sa ebo na abayiri tokuku ne yade a eye bopa enti omasum magya tum enti aban entokuku no fama wonum se be ya omukuku no ensei na wonom emwaka engu enti eno so yensema hodo ano pay no the national conqueror no kuku ayekuwa krata no ode ho amane bom
ede aba abeto edwa na sanso na yenyina mu ewo kratafa atoso wamfa kratafa na mba no say repositioning the wayi ede wasi conversation from alarm to action etemike say the osonfo no na wohwe oman Ghana adusua so oniminyamfo eharuna idrusu echirema omanyi mu nansen ye mofra mokotwere wasi nsonhwe no senior high eye schools no ommodem bo no ekoye ekun omunyo amwo manyi kura na jese mofra ne nheda ahokeka no omunima de enye eno na omotra se yehwehwemu na omde afa no mahu kwampa ombefa so sa na mutu na eba so a emofra kotwere nso no mudi nkugu potosa no ene ye hwanfom so a eye hwanfom so a se de si ye no eye eskuufo na nkasa no mompa adisua anasa akyerɛkyerɛfo no na enkyerɛ ade yi anase adusua hyehyɛ ne na enye entimpanifo besi sudua na omahu kwampa wo do mbefa so mbɛyɛ reforms ane nhye pagu akwam na boa na ye mofra na omotwere wase no bibia betumi akonka no motwere nsonhwe na omo etumi edimu enkunim yemfree the national conqueror na yemfree ani fankyere mu ewo the archives ko wakrata no so ede nsɛm ne bi ede abam na ubehu openipa no akane no yoswafo a ohwe oman Ghana enwuma ena efi nso eye adansie so oniminyamfo kuju oponkroma ofon se yebi ma hye bedwani okirema minorities town hall cocoa politics end in hunger as rented cocoa farmers left without food or water ubehu adehye pia wonom akwekura krujan eye dede ebu sesa say cocoa na aba na to so no mo ne aba betwe ayam wo mempene so kura na no na nkra beto dwekirem say domkuma no na ahyada akonkurase akobase amanfo omo akofa VIP buses na asesa Ghana cocoa akuafo atenam na omo do omba nkran abaye oye kire ede atie cocoa board ene aben ni nyina ya na motu omutu ya manyosama wompese omudi gu aben animase se be ya aba ne be ye ompapra na Ghana adehye atumi ato aba ede atia ND7 yoko yankopon ya adoma emfempem mienu ene aduonu nwatwa bato na mu kirem a cocoa akuafo ne bi abaka no kure kirem anya no kure da ni nyina ye achesane ye MPP fo ya na ahyada akofo so meye sa o ye kire no enti sika bi o mo hwom bode bi mu kirem se o mantua eno achese bi mu so kirem se o mammo aduane e komode wonom e wo ye kire na sente no o ma firi ho no mo kokora achese o madwa pa anopai the archives ko akrata no e de ho amanebo e de abam ode ofonse ayrebi ma hye bedwane kodwo oponkroma foni abeto ha no ma papai ne wura ho pa wadwa na de pa no mayi anopai ko akrata e de ho amanebo e de apa na sansana dog and cat meat consumption is cultural heritage and birthright. You for Sacramento Park, Deputy Education Minister. Uchirema, Krama namne jamwa namne wiene de. Yade ya mamre. Na finso, ye wanum birthright. Chese ye wama sedie ne adie bia ye tumi bia ye wo na nkasa na de ma omu fi omu omwa wom. Enti obi antumi nsi ho kwan yo. Hwe. Say yen frafrafo atifu de mantem yenya okrama na mwe we ho asem bi si da ben osimo mpasem fufuro nka de mukeke kana ho ne kura de se wa we krama nam da no behu je se bia ponche kura na mnye de hwe omabia pam eno yen sema hodo a the archives ko akata na no pay ode ebetu dwa sanso na Daily Democrat de aba no chiri mi say police cover up in Oyarofa murder further appeals to Mahama and Afinso IGP na wanum echirema awudie bia koso e Oyarofa e wankrabo premantem bepem samdo mekase omu chirema adenti na asem ya chire din chire din ria ba dia omu chirema enipa na wofiro ne papa e de nkrata akwa akoma Ghana mampeni and Afinso IGP say sa Oyarofa awudie na ekoso no e de ade ze de na ekoso wo ho no de na ekono ede na ekono ndo mo ntiase ndo mo kirem so mo ntiase kora mo ntiase nti abanye bibi mfa ho mo ntumi ntena ha mo ma nipa bi nkum mo de hye na ekire din sa de mo ntiase ndo mbesra aban ne mpanifo se no manim nya o ma ne na mo no to na hwehwe mapa entimi entodwa na bibia ntumi nkonkan mfa ma wo no efiri sabe wo mo de hye afirim omudi hye afirim na bepem sa mire kobrane diawu ntesa e wo yare fon krabu premante mu na wo ma ya omonte ho hwede a
na no bɛboa ma nipa ahodo mu di agu kunkum nipa no saa na ɛma gusu akɔso ante asɛm we die ɔmonte aseɛ koraa da mɔmɔde ma hwehwɛ mapa entumi nkɔso na sɛ agudie na ɛkɔso no mpanimfoɔ ma deɛ wɔ mu nyinaa no entumi ɛma abɔntene yɛmfiri the Daily Democrat kwa krataa ne yɛmfiri yɛne ɛmfa nkyerɛ mu ɛwɔ the Daily Satellite anɔpɛi no ɔde ho nsɛnsɛm ɛde aba bebree na ɔkyerɛ mu common fund distribution government acting lawlessness lawlessly ntimi kɛsɛ deɛ minority na dɔmkuma na onumnyamfo Frank anodom prenkɔmɔ na ebepiem no yɛ asɛm yɛ so pa ɛwɔ the Daily Satellite ɛna ɔba ama ne sɛ aban ɛnam kuntuna ase ɛna district ɛyɛ common fund assembly common fund na yɛ so ɔde kɔ no aban ɛyɛ ne ho kyɛsɛ ne ehuntie drekira emra hodo bɛta ho no aban ɛnkɔ no sɛ deɛ ho mrate a anɔpɛi onumnyamfo Frank anodom pre ɛde ho nsɛnsɛm ɛde aba abetu dwam Sansana Frank Nikudjo, Ghanaians boiling with anger over ECG prepaid meter extortion. Etimike said the Frank Nikudjo any Ghana for be a dra. Say ekwan be na Ghana for modi efas way. ECG makwa kofa etufa e de aba ena ennom Ghana for moja sensurunkrunsu enye kra. Ekwan modi ya foso anyinam kana ebuyi akosoro ntese. Na mu wie ya meter bi amodi abere okureyim. Otogu so abo woni ani tetepe na hwem na ye bresa nti on bestre eno anum ya abentu ho anamon na nya se be hadwen pa be hadwen ti eno so sensem no ena aba no na stop the long talk and bring jobs into Alexander Efenyo Markin eya this year wonom ewe futu ma hye na obowdo ma hye bedwam a ono na yedom kuma no ba no dini no kirema aban ba yi de bia ne kasa tenten saa na okirema kasa tenten so aya na entoponko bosha hodo amde hye Ghana fo no eno man Ghana adehye ye hwe animu enti 24 hour economy a Ghana aban ka so oban firidwuma bebusu na Ghana adehye enya adwuma ye no eno mo hwe animu sa aban betumetu saa na mompa no mabu no enya adwuma ye na se de ya hye omafunu mu ma sene sa aban de bia da na abanda da ne yesei na omamwo oman na mo bo oman yi ka na mo di sika okirema ada bitisi no bo no eda wona so enti bo hye go na magana fo ho to wonom na kasa tenten no eya adwen Ghana fo enya reshimu eto aba edema NDC kini yamanyuku no ehwe animu sem wonom asetinam empuntu bebom sika sembe konkan na bibia to din edema wonom eno ne ade a esi Ghana fo ani so nti ombesra ban kasa tenten ne benabo no yade a eha adwen omunyan no modin ama Ghana fo omunya adwumanye na munya kasa tenten no eno eyensema hodo anopei no the Daily Satellite kwa krata na betu dwa ewa katafa etoso emiensa yemfri Daily Satellite na yemfi ani nkyeremu ewo Daybreak kwa krata no so dinsam ni bia ba Daybreak echirema PBC Bus Atlas Commodities over unlawful use of facilities ntimike se de ukobogura mu voter region hono ma na PBC adwumakuo no krabate wo hono mo no biaya hodo a wonom edi ba be adwuma betokoko ni ade a no mo se hono mo no nya biaya ese eye wo mo dia ni ade akwaje ta sensem hodo esi wo hono mo no so anopai kwa kretai ede ho sensem ede aba na sanso na Kweu Entrepreneurs Create Advocacy Group enti ade sha wonom ewo Kweu ewo apimentemu wonom a wo mo ye o mankasa anwuma nkwankora adwuma no maka mo ho abom entrepreneurs no omaka ho abom atikuo kese a ebeboa pama mpuntu atumi aba Kweu ne mpotem enti ene so yensemoda aba betu dwa ewa no pay Daybreak wakrata ene mu a yede mu nsem esomo krata feto so emiensa ene enum ewo Daybreak ene ebo amane yi sa de hia mo Kweu maka mo ho abom wo ma mo ye o mankasa nkwankora adwuma no mo wani so ade hunu no pepa so be ye nwuma magana fo anya bia no ade hye mo Kweu die no o matiku a ebeboa pama mpuntu atumi aba Kweu ene ne pote ma ade hye mo ho no ma mo nya adwuma nye no wono so anya adwuma aje na sanso na National Security Soldiers cry over low alawa na mu kirem se National Security asoafo ewo mu no mesre asrafo no soldiers no omusu o mu kirem alawa no sua sa allowance ahodo aya penifo de ma wo mo no enye wo omu kirem afia atwotwopon asesebe owo ba singlet tian bi sa no na soldierfo nso de yenim se omo de oman mu de ahobam oku no mo no mo ye ayipa omu kira mo na so pa Ghana Armed Forces for soldiers enti o market ya na emu o mo kirem kura ne na watwe mienu bia ebiba ananya sa
2 weeks bia mo gya ketua ne ade mo kyerem sɛ o mala wa na ba na de amian mukure ni iso ampenifo nya hu bibi iso a omo de omo mpɛsɛ omo bɛyɛ oyɛ kyerɛ onzo omo nya oyɛ kyerɛ da wanzo omo ayɛ oyɛ kyerɛ da Ghana security agencies wanzo obi ayɛ oyɛ kyerɛ da obi nya ibi da wo hwɛ Ghana Police Service omo nya oyɛ kyerɛ da military service Ghana Armed Forces foi omo nya oyɛ kyerɛ da migration omo nya bi your friend is saying kura me ngofa asifo Ghana National Fire Service omo nya oyɛ kyerɛ da nti omo no ntumi nyɛ migration service ne custom ne omo maka ne nyino bia nya oyɛ kyerɛ o man nti omo person be oyɛ kyerɛ but empenisi wan ka se tunu yi bone nti omo besra ban omo ala one day so nti onya bibi kakra emfa ho na na pa beto dwa se me wo fa ase na na ba anamwa ma mi krom fantin a oyɛ adwuma o GH1 NIB GH1 television and afei Star FM na mu chire ma Holy Jam in GH First Christian Nightclub hobeye de papa hobeye de pa showbiz eno ye graphic showbiz hobeye de pa katafato sumino na ho sense no pay aba todwa sanso na tip to improve your make out section ni nyina ho ye sense ma hodo abetodwa no pay no eye graphic showbiz eno ekasa de fa enigidi sensem ho na no pay ode ababetodwa na me wo fa ase ni ho ayefe pa wa yesoku pa o nka wa ware ka me de ma DJ dabi o menya sem ka me de ma we nyi senior fa women and leadership newspaper ne to so ma me collapse kra me de paper bi asan ni we no ene ye last newspaper ye de soro so na enkra betodwa wa ha no in fact nya sem kuma ko wakata we no kasafa ema nko a ho ema ene akeni ema ene akeni women and leadership ye boy mra no say empower inform and transform into ye mama no ye shoma besem den ye ma de ye koso wo ma ene o makani and afinso ye ma setrem tumi konkan na ko wakata ne fe to so mienso de bia ba na abehu ye mame akane na oyo konfo ba a o se twede amponyankopon ede ne nsa ka no nti obeye odifo ba evangelist mama Pat na evangelist Patricia Esiama agrada to be released Tuesday March 3rd 2026 ona mo chirem se yankopon ya adoma eye akane konfo ba yankopon de ne nsa ka no abeye sempekani Patricia Esiama adodo abona mane se na agrada no yankopon ya adoma March bosoma edi animu ne de toso miensa pe empirifo beji na frefiase ema na kɔ etumi akɔpre prechiri akɔto anyankopon adwuma no so de no yensema hodo ano pay women and leadership newspaper no ede abetudwa enti konfoba agrada omosi ye hwe animu se yankopon ya atoma March bosoma no ne da etoso miensa po na jese senior next week awo anamwa se na watwe we ne de bosumi we ne prechiri prechiri na watwe mu enti no sade akoye na no omu chiri mi sade aye no March busumi ya obenim busumi ye di anim nya obenim busumi ya konfoba akrada sesi ade wagya kom omo se oye osempekani nti omba beja no wakwa kotoa nyamedwuma no so eno ye nsema hodo no pay women and leadership ko akrata nde baye na sanso na kasa fa toso mienu no chiri mam Samira Baumia championing advocacy and engagement behind the scenes. Ntimeka said there. Akane omampeni ebede chide dima oman Ghana ono kura sumprempren otu franka ewo MPP amanyokuni dima kwapre omampeni dibre yankopon ya adoma mfimpi mienu ne aduonu nwatwe abato mu no mu kire mi se ne ho kafo ya maame Samira Baumia agurade yankopon a chese one nimpa hodo dinsa woso pa okukua mu a chese nto a wo bora na mopa otu dia ye campaign ama ne kunu no anya sem kuma wo 2028 abane de omo se ya maame Samira Baumia bibia to dindi a na no ede onim kasa na mo den bo a obodi ata ne kunu akiri no sempeni se sabi eto ho enya kitafo na eto ento ahwe ahunu se ne kunu bo adwumaden owo ni so adhunu papa de ma man yinti no wonfa ni agro ota ne kunu achi pampe a wo bo adwumaden behind the scenes e de bo ne kunu yakopon ya adoma 2028 abato no
Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia Frankatuni Edema MPP ewo 2028 election ni mu no obetime de mu nkonim ene ya kratafa etoso emienu ewo women and leadership kuwa krata no enonom na sanso na kratafa etoso enan lo de betu bia se maame ya konama a rising star shaping Ghana's media landscape enti yenua ba maame ya konama oye adwuma ewo UTV ono ena wonom morning show no no pansoroma ono ena tena adwuma mu kirema maame ibu adwumaden wate mananimu pa ewo nsentwere adwumanim no kureka na adwumaden a obo edisom oman Ghana na yade editwam enti yade a mekese die emprempren ye kan ma hodo a wonom nsoroma hyerɛn wo nsentwere adwumanim dia yenua ba maame ya kunama a woye adwuma ewo UTV despite media nyankopon ama ne han na to no so a nyankopon yi na pie ma sese nsentwere adwuma no wate mu de na sɛde ɔboa na ɛma fa hudie ne nsɛmtwerɛ adwuma ne kɔnkan na ɔman Ghana ne ma hodo ahinta akuti ɔman pa ho ntoma na wɔboa Ghana ɔman kyekyere ne mpuntuo ne yade kɔnkan ano pɛi kuakrata net fight so enan ɛwɔ women and leadership kuakrata nim na ɔde ho ensɛm ɛde abeto edwai na yenua ba onumnyamfo abana ɔsɛe asare mekase mu kyerɛ mi sɛ mami aba katafeto so nim ne modembo ọbọ adwuma pa kyese wo hwe na kan ne hu sua hunu pa na adwumaden a ọbọ na ni da hɔ pa ọbọ adwumaden esum omanyi pa kyese ye kan man ne omanyi mu omo bọ adwumaden pa wo man Ghana mu dia pa dia nyamenum de kure ni Etiwa East wo ma hye bedwani Etiwa East ba hye bedwani ewa pie mantemu ya maame ye nua ba onumnyamfo abena ɔsɛe asare na ni abre pa badwumadi akani pa honhom maame wo bi nyankopɔn edi sa adoma che na oboa mama nso akani ekonkan ewo manyinum eno ya kratafa etoso enum ewo women and leadership kwa kratenim enempo wokɔ eye public account committee ni ade maame ti adwamu badwumaden tototo ade hia no a ekonkan pa na kratafa etoso enson ewo women and leadership kwa kratenim ebo amane say over 60,000 women in Ghana engaged in commercial sex work. Study shows abowa adwonko atija. Entemu kyerɛ mi sɛ ɔman Ghana emaya no a ɔmo ho ɔfɛ na ɔmo a wemu da hɔ kama kyerɛ sɛ we de nka ɔbɛhia wade papa bi na nka ɔmo ahwɛ abusua no mu kyerɛ mu a emu pode empim aduosia 60,000 no empim aduosia ɛna wɔnom egyina nyina kwa ho hello krache Castor Misra Brawai Braminu ni nkomo oho afepa na ode nsa na namba ma eku achi nani ho saa we mebo onye den we de 20 Ghana kra metumi de amafofofo ne ade omo kire mu asa na ekoso saa Ghana maya papa bi animnyamfo maya mo ho afesei anka mo wofa mehwe mu senkaja meyi ba akona nka ma hwe nanka ma prepare kire din ye kire mu akwa ho ekwa ho ye se bi mu mpode ye se bi mu nyina kwa ho ye se mo se bi mu use app almost hook up omo ne de eno ne ye special one omo de ne upgraded ye commercial 6 omo upgrade omo ho ene ye modernized one abefo kwan so papa bi onko gina kwan no ho na waba no watoro se ono no wa app no so abefo 10 times so ukọ ne DM no ama ne message obetu ka ba sisi a no wa prepare no wa pakakra ma no okọ omo de no mo se omo boarding o ye se bi no mo gi 2000 3000 bi mo se bi no mo gi 5000 nyina why you be that? Easy. Hitman has maybe son say what is nkomo bi panya sa hook up no musi mu de. They say the Ghana mebu no. Pode empima duosia 60,000 and a commercial 6. Omusi o magedem egisika e de hwe omo ho. Eno ye nsema hodo a anopay women and leadership kwa krata na betu gwa krata fe to sonson na anopay e ba ye me wo fa ase kwame afum na pay odiko akratai ewo ne konsa ede to ane wofa ewufia hanom na empanise sabe aboa bi jeje kwa nya ne kwanti eme wofa ase Samuel Ofolibo aten otonkra de ma DLFM ewa santeman mu di biaba o kirema ne wofa ase kuma Steven Owusu Kranten Steven Owusu sorry dini ye kiremanten rather ne wofa ase Steven Owusu
Chirematen adodo abon ma ne sa kotu ono wo manso eye esuowen na Okosko Methodist School na ne ma meginde akyede a ono no wo Kumase Abuakwa Makrom ene ye mgo fase Steven Owusu eye Chirematen awoda adodo abon ma ne sa kotu endetwede mponyankopon ombie na adwene mum oma ne nyansa ne nimdia a obetumi de anyini abeye panimpa sukuu na wokọ no nyankopon ma nimdia soronko a obetimi de asua de na daachi bia no oman Ghana so benya ne ho eye emfaso nti happy birthday eko ediama ye wofase ne de Steven Owusu Chirematen ado abonama ne se akoto ono no wo manso eye esuowen a Okosko Methodist School a ne maame edin ede akyede a ono no wo Kumase Abuakwa Makrom no se yemfa woda kesi emfa ne ba Steven Owusu Chirematen aka akoto na ne kwakra ye sori so no na DJ Hitman afa na kumya kese no Yankopon ya adoma ofolibo atense na Yankufu mienu omo wade obenim busuminya match busuminya ne de toso enwotwe Solomon na afinso Evelyn me wafasi solo Solomon na afinso Evelyn Yankopon ya adoma save the date aba me wafa me de beba da ben enti Solomon na Evelyn Yankopon ya adoma mba be wale ewo eye match busuminya ne de toso nwotwe ewo mfempim ye na do nunsia mu na ebetodwa ewo Church of Christ ekwesi so ewa santimantemu ena dwumade ne betodwa ewo anopa no nkro pepepe sedi enimu na no awade de aya na esimemenda pepepe no makwatena se bibia ebetumi akonka ne nti me wafase Solomon ena efinso menu aba Evelyn Yankopon ya domond 8 March 2026 awade ne betodwa the Church of Christ ekwesi so ewo Ashanti region anopa no nkro pepe na bibia to din no mawade no bibia tumi akonka nti enkwata o machi na me wafase o mawade ne nye kama me ankasa me konso a Hitman me nya nachi obekobi ne nyina ekuhia wade no so e de amanya wafase fo no nti Hitman yefa ko akata mbo so no face na dwumadi aka no ento ato aso na obusa masembi wo se ya be fonten tan no so no o mu kire mu a sisi a commercial section no ya de o man ma 20 sa emu aye depa no mu kire mu amaya ne emu pode empem adusia 60,000 and one more engage in commercial sex na ba ku bi o mo fa ne say hook up eno no de o mo say eno no nya adwaman o mo say eno nya tutu tutu na nya tutu o mo say ne upgraded version e de mo mo gina kwan no no emere sim Ghana for be kire o mo adwen because I mean o mo agi wo fie obi so agi wo trotro num taxi ni mo konto kwa jo ni nyina ya prostitution so you engage in sexual activity for payment no commercial you see yanka azim nkire tiefo shade we nsom o say you hook up is the order of the day sisi a ya de e koso papa ana na yesua de bi o say Ghana ha ye wo local transport ene ye wo commercial transport ye ka commercial transport a ni nyina ye ka sa hodo e wo manyim ni nyina ye local transport ni nyina ye local transport ka bi ye wo Ghana ha ye register na Ghana ha bi ye local transport ene ko base commercial ones na de different pagiska ka bi ye different pagiska bi an commercial vehicle aye no odi gisika obi si dan na so no nko na timu a ono nko ne private residence so she has said han ni pa aba ye den commercial in this go bat na si hu ni say me kwa be fonten town so tonkra frɛ me na me mana ne me na ne tua me ka commercial sex dwama money bia no enti mana omane mwa fasefo na twempona mokwaji ska no moka ho ana say omo so nka ho koyo and asama wo ka no ade na ehu esisi amma no mo ngina kwa ho bie mu dodo na anka na no mo gina kwa ho atwam and sisi ano omo de ko digital digital de asembe bawo omo se mu ayedo hey hook up mo se ma fo gisika 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 omo kira manfo anya sika e ma ne de omo chema prapra chiro enya easy kra omo se mu aye desa no manam na ha adwen so ha adwen dakro ebedi ho nkomo right ebedi ho nkomo ye bedi ho nkomo papa kwadwo me da 11 minutes after 8 am here how you deal 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia ya ton krakra ba Mini
Onua Femme Waso Any Umre Kakra Namenka Diofosu Plaza Hotels Wasem Tiawan Trail Se wo bebebia ye meetings and our conferences are Unihow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art Se ekomdeo na wo bebebi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana ope ensa papa betwe abodwonsa ya so obogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe bebia said Diofosu Plaza Bar and Restaurant there was swimming pool gym center salon ya emema ene manyina to misiesie won trinwi ewo afeye wo modern event center yeah very spacious with a beautiful environment into musical shows weddings christenings parties and all your refreshment programs we've got you covered memory fee set weekend piano live band music yeah ahomika wom nebe shekiu ama woni agie etwagusa Diofosu event center Diofosu Plaza Hotels de edan papa inipadem de ebuso inti se ope hotel accommodation with a serene environment yeah ubenya wasumdwe dia ye bia ye punama afeye wo 1 bedroom any 2 bedroom apartment yeah obetumini wabusua abetinam for a limited period afeye hwehwe Diofosu Plaza Hotel etwa kwan ewo obotan so any atechem yeah ni nyina ewo koforidua ebrin so behu yen wa hwerase ye ne fire service station no ene din hwani mu se wo kwa denta ye ofrafra ha obetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461 email info@diofosuplazahotel.com website www.diofosuplazahotel.com Diofosu Plaza Hotels where luxury meets comfort. Freedom is here. Ghana, let's jubilate this independence. Lumba brings you the Independence Weekend vibe. 3 days back-to-back showdown from Friday 6th March to Sunday the 8th of March 2026. 6th March is a throwback jam. We take you back to the Y2K edition. Old school hits, classic jams, and non-stop vibes. With all the dope DJs on the decks, DJ Alien, DJ La Posta, DJ Bredash, DJ Vibes, and DJ Trillion. And your hype MCs are heavy and Her Excellency. Time is 7 p.m. sharp. Now on Saturday the 7th of March is when you feel the rhythm of Ghana with a hip live band session. Come and enjoy live play of all the hottest hits from the 2000s up till date with the Chrome Band. Sunday the 8th of March is the Independence Shrinkwan special at 10 a.m. where we're going to be enjoying all the local delicacies, and at 6 p.m. the showdown continues with the Bog and Western hip live music. Remember that there's a food bazaar that will be available all 3 nights. Official media partner DL 106.9. This year's Independence is all about good music, good food, and good location. Chrome Pub is the place where all the vibe lives. Mema etiefo nyina akwaba ba Amuzu Herbal Clinic na midredrobia ba yefra no Amuzu P Herbal Mixture eyedura ebua ima eni mema nyina na oba pampa no ohye efi na seba no obehia Amuzu P Herbal Mixture oba insuo basa egu no ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba bi a otiemie na se ne hene pa di ono so insawansawa agi na kosokuma boso ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba otiemi anejun so no pampan pa no ohye edi akireba ono so behia Amuzu P Herbal Mixture minka se jun so bia ense nsuo ba se ojun so na se ne color no eni e darkish more yellowish na pampan no ohye omu a ekire me se ekikaye eya ba ojun so no mu enti pa Amuzu P na enum e die na chika sei anase hunam na ya ono so nko pa Amuzu P nonom bema so a otiemi a odwon so mu papa ye ono so behia Amuzu P Herbal Mixture bema bu ha odwon so wie na bi akam wo behia Amuzu P Herbal Mixture dwon so ade dwon so a oti de kakra se ugun sio na se ya nko an na oti a uhia Amuzu P Herbal Mixture ensese bema dwon so na moja di akireba enti bema odwon so a ne dwon so moja di akire no ko pa Amuzu P no mu na sa ni na mfiri ho bema ne dwon so ebon kan uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doc eya na nso totoro efri bema no oba se bi chim kakra na abegu ano white uhia Amuzu P Herbal Mixture
insawa agi bema na aboso uhia amuzu P herbal mixture seba se uhwe aba no emu yawo ya uhia amuzu P herbal mixture obi se doctor mehwe ano ahono mesrew enye hwe ahono nyina na yankwe baba so mu ati mo hwe ahono enti bema ne hwe ahono onko pa amuzu P no nyina twetwe nko obi se doctor medware wi a me hu nyina ya me hene ase ahwi apia gu me so bema wo sa ha nyina no obehia amuzu P herbal mixture doctor amuzu we midun so wi a na se ju so ni bi tamayase etamayase the same amuzu P no ene ese edi se adwuma no wo pedoduo na atudi a e wo herbal shop biara mo e wo pharmacy drugstore any herbal shop biara bi wo ho se doduo pa na opetudi a no obayaso ye na otafun hia so amuzu junction be moro market no tafun hia so amuzu junction be moro market so kumasi a no akodani herbal misi herbal pedan ko mu tu bi senton bi akra mu ko kanshi draglem mu bi sana na bo wache Kingswalk repash na tinatet opa amuzu puse mi se bi afra mi na 0247 776743 0247 776743 amuzu P herbal mixture mauji hiochalo. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Mafru, Odampa, getting free free. They're driving, it's a holiday. It's a holiday. Mafru, Odampa, getting free free. They're driving, it's a holiday. Tree holiday. Mafru, Odampa, getting free free. They're driving, it's a holiday. It's a holiday. Mafru, Odampa, getting free free. They're driving, it's a holiday. Tree holiday. When you met the white, Mr. White, boss white. Now, baby, you're not go. When you met the white, Mr. White, chef white. Now, baby, you're not go. Now, come in your white. Now, sweet temptation. No, Mama, send you. Oh, send chili more. She says holiday. Tree holiday. Also, female. Oh, see you no more. Obey. No, Mama, send you. Oh, see you chili more. She says holiday. Tree holiday. Send you thinking no doctor, no teacher, no fear, no papa. Yeah, where you know that. What you to so that ba obekiako. That's mama. Every day. Give and take. Shampoo. And yes, this year. Give and take. Pull and push. And yes, this year. Pull and push, and yes, it's in.
106.9 was one name J. Man, so many mass. Special good morning and come and say Kwame Papa B. Kwame at design of pay. Well, let me say happy birthday and come on him and Lumba. Or him and Lumba, it's your birthday today. Happy birthday and come from our him and Lumba. I know birthday, happy birthday and come from our. It's a holiday. It's a holiday. Oscar 1313 and I'll pay what point to say. Oscar 1313. Good morning, brother. It's a holiday. It's a holiday. It's a holiday. King holiday. When you met the white, Mr. White, boss white. Now, baby, you're not go. When you met the white, Mr. White, chef white. Now, baby, you're not go. Now, come in your white. Let's see temptation. Obey. No, Mama, send you. She says holiday. King holiday. Also female. Also you know. Obey. No mama say you. Also you chilling mama. She says holiday. King holiday. Send you thinking no doctor, no teacher, no fear, no papa. Yeah, where you know that Now, Grumpa in collaboration with DLFM. Independence Weekend Vibe in Ebaso. Later 3 days back-to-back events Ebaso Watema Grumpa. From the 6th of March to the 8th of March. And to my Asia Watema. On the 6th of March near Throwback Jam. Y2K edition. DJs on the desk. DJ Eli and DJ Bredash. DJ La Posta. Mr. Hitman. DJ Vibes and Foster the Box. Leia. MCC Heavy. Big CD Gatuso. Nanama Fusia. Na second day no. A hip life experience. Live band power. Ewo Krumpa. And then strictly Ghanaian hip life music. Ewo Krumpa. The 7th of March. On the 8th of March, you know, I Independence Week quite special. Channel on the air kwa sound kwan. Kwan papa. A Bogan Western High Life night. With DJ Zigibi. Aristo Mario. Food Bazaar. And our old school dancing competition. I ain't share more Independence Weekend Vibe now. Watema Krumpa. Powered by Sound Masters. With support coming from Viraja Hotel. Tama Community 8. Only I didn't show you the brewer. Where DLFM and Afi Krumpa. The support coming from Viraja Hotel. Give us peak capsules, give us coke capsules. Give us a balmy shot. Give us peak capsules. Premature ejaculation. Just a bema was so to me now. So, where you man go baby or the man pacho. I was saying give us peak capsules. Papa. Sexual weakness. Give us coke capsules. No so. Coconut to why you timidly account you and the trust here. Give us a balmy shot. No support your immune system now. I could see malaria, typhoid, and I feel join this. 0543 222 Drugstore Obia pharmaceutical shop Obia. Ubenya give us in Dupa Ibiato. Maybe I will yadi and woody a chia winya yarsa. I am Dr. Amponsan Samin Country Sebra. Dr. Amponsan Hospital. It's a stroke connected to wow. Hypertension, malaria. The last stop near Dr. Amponsan Heba Hospital. There was Spinters Coastal Bus Stop. They had my Monday to Friday. I had to make patch of what it's your Spinters. Coastal Bus Stop, Dr. Amponsan Heba Hospital will be a better. Now for Enquiries 0278 859 9611.
I'll be back Enterprise. Home of quality bills here in Tari Papa Naba. Madi and Quadadi and Memadia. Ladies' dresses, one top, one skirt, one jeans. Your box, your bed sheet, your pillowcases, Nadia Kikaunina. I'll be back Enterprise. Then I check why. I'm a total filling station, Chair Honoma. I'll be back for 053-812-9775. I'll be back Enterprise, home of quality bills. Are you looking for that perfect place for realization? Maybe I would not feel what you do, huh? I don't need you for Plaza Hotel. Experience the ultimate in comfort and luxury. Before you at the chimney or button shop, who do for Plaza Hotel, huh? I believe I heard you say, I didn't for her. Program now, yeah. Conference now, yeah. There was saloon, comfortable rooms, come pa. Swimming pool, gym, what do you for Plaza Hotel? And also from penny for your reservation. Also, your Enquiries now, also book it 05304 58834 020 7979 461. The Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. She says holiday, dream holiday. Also female, obey. No mama send you, house your chili mama. She says holiday, dream holiday. Send you thinking, no doctor, no thinking, no fear, no papa. Yeah, where you know back DLFM 106.9. What you to so that the back of Bekiako. That's a mama. Every day. Give and take. Shampoo. And yes, this year. Give and take. Pull and push. And yes, this year. It's 1 minute after 8 a.m. here. Lovely song coming from Ura Charles. Quadro for suit that Lumba. It's a holiday. Na anapay penny for say. And the Komaya Baba Bono. What did you do that? Say DLFM Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadi yet not to say ya. So I mind the fun into my perfrano. And no home any here see a beba na fiat say near Dinkomo. Discussing segments no and na yenda Lumba in supernatural men water yenda one as a papa. Sa brani abreni na wakoyamwa. Yedi discussions no. Yedi breti for. In Shaba Kodio Samibi at Nase. Kodio Margin. Major so. Bibi aboko dear. Yamiadom Bibi aboko. Yet then Yanko se papa. And Besmak do say adjoining and Kofi Taylor and so a blessing wants to be Bemina Fino. Yet doing come and anapay. Kodana payment per command me Persia Bono. One my Ghana. Yakas will man be culture. The way Yakasa. Yadidie. Yaboy bra. Titu Yakasa. Ayadia who here papa. Won't ko be maso. What is say? Wakakasa foforo. Wankasa wan krom kasa no. And what did do on Juma. And an apay me persia di hun komo. As one my Ghana ye krom kasa. Woman yakasa yeka. Yatuna JJ mu. And yakofa kwasi kwakwo de. And yakasa. And anapay
mepese ye di hu komo kwadwo ubre ni yenkwae Black Obramena se na yentie ye ti for mo yentia won mo mutia no pe ne nka se Nyankopɔn onhyira won mo pa na yenim se twede yampon Nyankopɔn bo nipa no odi nyina ekuduedua amaman ahodo bi so ene one Nyankopɔn na onim de ye no owo ye no ona oboye ba ode yedua ya wofo mu de ba asase no so no ana Obia de one Nyankopɔn de ma na beboa no na ode ma no ene Ghana Omen Nyankopɔn ede kasa hodo amayen se nipa eno ene ye ne yankasa ye native language a yenka okay eye yekrum kasa na meka sei amama hodo pi na tumpon omukọ omanim pa ewo mpuntum a wonom emfo bi ukrum kasa na chekere omoman omdo oman kasa omukrum kasa na eye omoman ni ye okay eno nkyere se usunya obi krum kasa eye adebone die ntia ehu hia se yebesua obi krum kasa ne se ye pese ne afoforo dinsa woso ye pese wonom nyina share common gold ye dwadie nsansem ye bekwa ha omo so beba ha no ye ne omo kita hudie no ebetumi akonkan nti ehu behia se ebetumi asua afoforo kasa akan ye de hom na mom ye nsua obi kasa ento ye de ento ntwene na seminsura a betumi akasa wiase nyina oman Ghana ene oman ba ko a yato yen oman kasa ato atwene beebi ne yede anidie ne obuo ema obi krom kasa ne yede timam hanom enti yen yankasa ya mamre ene ya manne no yato atwene ene yakwa akofa afoforo de ene yetutu hu anama wo manyim chairman tienti na me kasa oman Ghana yenim se ukọ in schools ahodo ne nyina mu a Ghana Education Service ama Ghana fo anyante se omanyimu our official language ye kasa oman gi tuma enu ne ye kasa titiru pa no ye brofo kasa ewo omanyimu Ghana mamu ha ye ka kasa official language kasa ye oman kasa eno no ene oman gi tumpa se kasa wei na ye Ghana ye didi dwuma kasa pa wo mamu ha no ye brofo kasa na mimisa ye ho se ye ya brofo se adentia British fo na ebedi Ghana so miri bi atwam ti kasa omode ba ye no enti ya jatum ye ne wo ma na ekonti ye British fo Ghana ye ya brofo ana na metumetena ase adwena bisa me ho se in fact ye wa haw pa o se ne Ghana school ni kwatwere wase nsonhwe okwatwere bi se nsonhwe na se ofeli English pe ye se akora ne ntumi ntua school so bi o onkwatena fie adenti a obroni kasa no wantwa enti wa bonkon woni made na yen yanka se krom kasa akora ni twade a eno yemfa anya hwe ye no ye wo core subject ene wo elective subject de eno no ye compose research wo core sa kasa no se wotumi atwira ho ade na abo ho mode ente se ma nko wanim se Ghana school ni ene ya brofo ne se ye composed by force se we are Ghana ni nkuto de a na obekọ school nko ade a ese sa kasa no wotumi twa ente sa usuku no wawie enti yemfa ho ne se de modern motie wo school se de wonyim ade tie se wan pass English ya school no wapon senior me hu ne se eya me yase me use that language na meka se o man ye yade o Hitman Ghana ye yade he wonko Germany ana say USA na womon kan kire omofra ne say ka Ghana kasa ka Ghana local language wa wantumi an kasa kasa wo yaye ma won pass da na Germany ni France ni de onu no krom kasa na to na wa fa obi krom kasa se no na ye na official language ntini so wantwa school no wapon ami sasem Japan South Korea China Sweden Denmark Finland Germany France Spain kasa be no moka eyo mukrom kasa na eno no moka won bibia mu eno no moka hwom footballers no dodo na antebrofo enempo no makokwa ada amama so akosi aka no masua kakra nkra bambrofo na enye bet ya kama ya hodo akọ mani mpunto mu a yentumi fa ya hodo to mo ho da bibia mu enti ye pese ye kire oman sen wonim senior ade ya wa wode no wode ya ade a
wo feel comfortable sin obi de yɛte wei mpabo a wa wode ade bia wo hye atade a yɛwo de no wo hye a de bia wo feel comfortable because wonim sɛ de tie ade a yɛ obi de no wo de yɛ ho a ne yɛ na ɛwɔ sɛ de tie kakra wonim sɛ Ghana hon yɛ wɔ languages bɛboro bɛyɛ 80 ɔma no yɛ wakasa hodo bɛboro bɛyɛ aduowɔtwe 80 ɛwɔ manyim wo fi sɛ nka de sua hyehyɛ ɔmanyim yama ho kwan sɛ yɛnua no mfantefoɔ ɛmfa mfante language ɛnkyerɛ deɛ yɛnua no yɛ kwapemfoɔ akuapem no yɛmfa nkyerɛ deɛ wɔ schools no mu nkran ga yɛmfa nkran kasa no kyerɛ deɛ wokɔ atifi de mantam a kasa hodo no nyinaa no yɛmfa nkyerɛ mmɔfra no de opening akaji sɛ nkwala no mbɛ feelings on we we are sure because kasa no ote because of sɛ nkwala no ntumi comprehend kasa no ɔmo nte ase ɛnu nti na yɛ twɛn so hwe a yɛ feli pɔtɔ no nya bibia ɛyɛ brɔfo no onte brɔfo sometimes yɛ betumi yi brɔfo ba ko ato opening agye wo kɔfa dictionary ɛyɛ hwehwɛmu ansa na watumi afane the meaning ɛna yɛ ma mmɔfra ne brɛ ɛna ɔmo anya nkasa si apini ɛne yɛma Ghana nneɛma nkasa yɛyɛ ne yankasa yɛna mamrɛ ɛne yɛfade a yɛne yankasa kasa no yɛato na gyegye mu mama ahwɛso obi ɔmanyi mu abɛtɔ dwa akɔyɛ nom ɛwɔ Ghana hanom mahyɛ badwafoɔ no obi kɔ mahyɛ badwam na wɔkasa na brɔfo ɔbɛka ne sɛ ɛnsi so yi a ne yɛtwetwe no DLFM 106.9 ne yɛtwetwe no na sɛ recently deɛ abɛtɔ dwa ɛyɛ sunya no West MP oniminyamfoɔ Millicent yɛboa mankwa ya twetwe no mam ha saa adenti ablofo ka kan ye namfa ya sere no ede ade a he Kentampo South MP Felicia Ejei o ma sere na de ka kan ablofo amfa enti ya twetwe no openi ya yade o me hu ne say Ghana there is something wrong somewhere your foundation no ekwen ya fa so ato oman fa pem no ya to ede asi anwea so a enhu di ma oman Broni bi antena ho emefa Ghana kasa se yemfa nhye na de sua huma mu se mmofra na ntumi antwa obi kurom kasa ye ma ne nkɔ nanim da is only Ghana here ena obi kɔ university ne aka kire ne se ɔtwerɛ no wayɛ ade pa nanso brofo kasa English no wanya ade enti ntumi ma ne nkɔ university sua ponko sua de ene ye kurom ha obi kura ne kurom kasa kan ye ne den ontumi nka bi adenti a this year no you used to English until who say we can twi kro who say okra no ye mukri bi kra keke e de na ye kire saa no me de bi hu ne say o man won ya di sua hyehye no se etumi ma ho kwan na ye ne yankasa krom kasa ye di sua de ye de kire mofra na de ne ya ma aba ba ye official language ne ye di sua de wo mayi ma Ghana ha enwuma hodo a ye kwa na ye kwa ye ho no Ghana fodo do sen na ekɔ amonone wo ho no ma omokɔ a omo ye kyerɛkyerɛfo omokɔ kyerɛ English hate Ghana for do do saying and every Ghana so me teachers are more chire English awa brofo no krom when I kwachire broni ne brofo ono ye no krom kasa o no kre and yes any special thing e ye no krom kasa e ye ne kasa ye kan yen e bia no no woka wo na wusua ene ya fa nkwasia pressure to ye ho so wo manyim ene ya ma obi kasa abaye ade a ebedi nyini ena ọma na nkasa ne yakasa ne yabu na bomfia ena de tukrum han ye twetwe ye ho ena ya ma ye mofra ne nyina abehu ne sei uka ukrom kasa sabi wo ye jimifo sa na mpanifo ama ye ho no entu behwe Ghana ya memmo ne leadership na eye brofo pe ena ye ka ya kire ye hu so mfaso bia brofo onya betena odi oka brofo o mampani we de ote brofo na ne ate se eko ne brofo na ti no e de na o ma yenya firi ne ho emfaso ben pa na yenya ye aside ne brofo no e de bi o ne yenya o we de wa ben o woni made o we de ote brofo pa MP we de onim kasa na no ate adenti a waka brofo me yema Ghana fo ntia se brofo no e language obi krom kasa o emfa hwi mesi obi apono so niema hia se o ma no tumi ye ne yekoye ni mu ne yempanifo na yi na kwa de esi baabi ene ye kekasa ni firafo ene o ma ne breguo tamai mesi nne se Ghana mpanifo ma ho kwan se yemfa ye local languages ni nkyira de wo schools ahụ tamai abofra ba kokura mfelins exam se wo Ghana hada de o ten kan o ye nkrani de na esi ni ho kwan se wo de krom kasa kyira na de na ba kyira na wo hunu opani mikro mfantefo o ye mfantini
Ede ba de na ade be kire no won fanti man ti wonte ase. Ukọ akuapema. De na be kire na wonte ase asante. Obi ya asantini a ede en kasa na ade be kire no. Wo kire na asante e wode mu na wonte ase. Because of say ya ma ye ho kwan na obi bro obi kasa be di yesu hini nti no. Se ne obi to mamu na se oka ni kurom kasa ye se nipa no. Obi a wa bon oye kon onim ade because Anidaso Wɔhɔ Obia team yesi kurom ne Ghana fo di nkomo. Ghana kasa ya ho nkomo no sei ana Ghana fo ka. Awon ya pa se o ba kire oba ukrom kasa. Eza se bibi boni background no be se nipa nti a wetumi ade ukrom kasa aka kire oba no. Enti se wa ma na hu ukrom kasa na. Uko ka brofo dia obi ati brofo. Enti twi o language bia wo kana o se unya sure se ubanya de obete ebe boa wo na boa oba no so. Si e di ukrom kasa na kire yemma. Se uko bia brofo ko bia brofo they say ye krom kasa nko ade ato atwene uko China mem do kasa na kire omma. Enso yen hade e bibi mem hade ye de brofo na ye de akire yemma ye krom kasa nkrampo de o ye nti krampo biem. Se uko school musa uko bia empanifo no krampo no kwa brofo na ye krom kasa no mato atwene kra omo hwe no ye bibi wo ho eno krepa se ye didi dwuma ebeboa isan se eno na ema ye nso ye di hu se ye ka Ghana fo a se mpo se wiase nyina yakohia na ese obia emfa ne kasa enka na se ne yeye eno ana hu se ye ka bibi se ye nkocha se ya mamre na ya senso de ne bibia mu no vise ko gina na wiase nyina ko gina twi no ana se kasa ye gitum se ye Ghana fo ye kasa no ene de bedi dwuma amanye hu se ampa Ghana fo ena e kasa yi se mpo hu se ka Nigeria fo kura no a e brofo kasa kura no ton no yenim se abrofo no white no omo na kasa ne omo de ya anti yesi mountain so Anidaso Wɔhɔ Obia sei ana Ghana fo ka kwadwo chabai empani sei wo wure fi ukrom hene ana ukrom abenya wo yira wadwebo ase enti yema Ghana mpanifo enti ase se wo ma mislead oman no wo me de oman no ekɔ baabi a wo me de ye yira sisi ye mpanifo yi ayira ya mamra hodo nyina hwɛ na Ghana hemfo omo bodwa na omo kasa na omo ka brofo obi wa kuapem na ka ya bodwa na ya di afahye na ka ya tia ne kasa no o ka brofo obi won fante ebi asantini ahemfo ahia bodwa e ma mamre afahye du ne ya betie na no kasa o ka brofo adenti wasunya homa yehuni se o ye supreme o ye obi a ososene obi a wana ka kira Ghana ni sa in fact me de me huni se anamo ayetuo no ho ye di ya ne yankasa ho abro na mpanisi sabe se obo oto ayira wo bo oto abra wo bo made ayi mframa gu yem na daachi wo yem ade ye besei ye besere wonom omonwi hu bio na mo yenhye ye bi ye official languages ye Ghana ankasa kasa no panin anka ye fa nye composite language na sa English ni kro munyi firi ho ye no option obi krom kasa de esi de na be ye so obi antwa me ma ne nkɔ nanim school mu bio enti brofo no nko ane ade ore yemfa ne se Ghana fo mofra o mote brofo twere ye no dodo san na awie school a o mo kyerɛ brofo kasa me de makam brofo ne de eye basis a usua utumi ne afoforo din kita ho eye pa eye ye betumi asua but me yemfa me ya ade be huhu kyerɛ se wonte brofo asabi wontumi mmobra eye bad enti me de manu sie de mesere yempanifo no sa English na be ye compose no munyimfiri ho no mo fa local languages no enhyehyem no obia hu ni se ni krom kasa ya de beboa wo no ankasa na da ache obia ntwa ni krom kasa mu ma na ka ye fail no na English ni me ye option e me elective na nipa ne pa onsua ni yemfa mo kikiri ya man ni yenko ya nim na edin se bi obi tenkran ha no nipa na wo tenkran no no ani krom kasa no pontumi nka bi wa classroom o company etwa o ma e kasa yi right kodo me da say Kofi Brema na fi no kakakra na yemati from Brem Hitman, good morning. Good morning. I think say Ghana happen na etumi ma inshiraba ebu besa Ghana pen betimi ma inshiraba ebu besa cause kroma say ye dream ho a ye ntiase
Once Ghana how unti nshiraba ebu besa because you can't think far. We live in a country whereby yankasa ye Ghanaian language nankasa ya no option. And our schools do send a work room saying omude ye kind of saying tree anase gan anase equiapem tree anase asante tree anase aibe anase ye kind of saying awuza etre ade wo school mu o de catch them even ye tree nipo na ejina homa the country Ghana nipo no a option. And I can list the number of JHS schools are a work room saying omo pe enen crofo like omo de tree na kan be no cry option. Ye koye SHS ahodo ma ye ni tree language bia o baby and I say ye study tree o baby ah. And I don't know if most of metimi aka say 99.9% of the Ghanaian schools now are saying do na and study tree. And I hear abrofone de no compulsory. Men can say who study English are wrong. And I say enjoy. It's good to learn other people's language and they're good. Me see say Monsieur Dutch. Yes. You understand. And on I me pe option. Me na me pen na me pe say Monsieur German language. And I'm Monsieur. But it's about time I was saying penny for making the education service now also making sure say the Ghanaian language na nkasa no be compulsory. Where also Musian school. And only idea also must study and not dear. You best penny for making sure. Because you mean Tramma, we have both voices and say one lady can say Chinese Hitman. China for try or mukasim. China for they don't just study language no or trompo or mukasim. Say science pono osia or making sure or trust science no on ne kasim. Yene China for kobo yene Japan right ekobo moye commentary no who say scoreboard and so o matro Ghana the name Ghana na nkasa ko matro Japanese the name Ghana o matro Japan kasem yes but when I was saying no your line up ne buy o show screen so we were here in this room ya was say studio I say and who say Ghana for players in the o matro Japan mu Yatro Kudus Mohammed, Japan Kasim. And this is the country we are living in now. Yeah, the amount for other countries, you can say, omo language, I compose you Chrome has saying. And I have Ghana has say, Yankran, a mudu do send a timitro tree. Hitman, a mudu do send and a timitro tree will chroma. Coffee me that say. Yamishra. Yankopon shower. So, Bismarck, but my quick one, I'm my callers and brim. With a quick one, I callers in some room there. Casa na edun komo Mr. Hitman kromuano akwese onti brofo na se onti mi ka bia se be yebu abonfia even ye adwuma ma ye adwuma ya ye se wu ko e bia post match interview bia na woni ukohie mu nhyiade bi mu a Mr. Hitman how are you treat you wow we local station and no more come brofo station I think there's a bit differences kakra wo and I even put journalists for curating too no do na answer adwum ne say omo mo ka brofo they are special, they are unique as compared to omo mo ka twi no and I don't know they be ameka say starting from your mindset and brofo no omo slave your mindset no and money ba see o say so omo fa konson mesu amechechire mesusu ya na bia adwene no ma catch o ma chi adwene no ebe dey na parliament house opani camp brofo na e bia ogba na sa nkoya na yesre no miwa wo ka chen zon kan bia dagati na dagbania onso betime furo broni ntimi furo etimi style mama callers ni betime bo mama ma callers ni mram 059340 6565 0534 050 good morning. Me Rama Jameson. Arrivals and pay wapom to say. Me ada Roma na mo so e. Ya me adom ye ho ye papa ma me ti. Hitman na enu nti na me tie mo no. No program am de bebe bia no ye sua de. Info fi de suntia ye wura bo ache di akon. Me Hitman ye kasa nko a o. O man na ye tim se ye bibia say. Hwe ye didie ye dressing. Na obeshi abrante na o sia somade mi no. Obesia branche na watwe ne trousers na ne pants ni na agu ho enu ye kosua ne daben ne awu kan nye school nko awu
efie bi wo ho a wo komu a twi kura no omo nka na uhye oman no na mo nka no oman bia wo mu de wo mu kasa ene kire nkwala na de no omo akọ wo anim ira Hitman me ni Chinese for bi na nam tese engineer ye kwa akra okache am say buy me banana in brother fire masa Hitman ye dey banana brother no banana in brother no no ye dey kwadu ana brother ya toto buy me banana in brother fire na just say the jam kwadu ni nua pani ya toto but who the one dem fa ho obeti ase but o engineer ade obeye no yen crop we ya o mo betina ase abrofo akesi ni ade o mo ntumi nye okay yeah that's it right answer so me that say good morning Black Obra. Me ba cho wudi ni baby akasa free A friend patient me kasa fresh ama. Mami ti wa no pay Black Obra unim say Vanakola na mi baka wo school mo bunu sama e bia no ko born ni a na be trefie be say 1 month. Wow. English in me bant me am passing or your next course. English in me ba they say wa tra until say ofie because when na can ofie. Unim say English in yet me asre me ba sa ma wa so the whole day. Yes onu de on tibro for ye kasa nkwa na ye ka. Inti asam we wan e ya bia omo anya bibi fa wan ebe ma be din sani fa ko bedwem wow Obia nko school na ye bunu se onye Obia na so school we obi nim school de obi so nim efie de hwe nyama mi ye nanu wan e ya ko school kra mi bunu se adenti na want me ya di we say okay pharmacy me that say good morning me ba che for say if I'm Godfred kasa free him fam me kasa free tema mami ti Godfred me pa cho me hu ni ntia o man se Ghana even so office baby na ka twi kra na yesero ebra me ko school no na America no o ka o twi ka stop speaking vernacular but our own dialect ayeka sina me nyane kan no Japan we no kan e real e no kware Chinese president will never go to UN a year obeka so obeka brofoda omka kum kasa I didn't na young Ghana for your sora you kum kasa kra na fere se beka o fa be fia omutumi katwi brofo kwa na omka fair parliament MP I don't know so fia gugu na se baby o kai say the kum for so omka brofo na omo ntinti oba parliament on katwi nkire won o snake kwa parliament and no kan twi o that is on igbo omboje so I didn't know we come in parliament kwa woman country. It mesre. But for sa kolan trouble for almost say you say better English. But I couldn't English and you failing no. But you come kasa kwa yentimi ntro. Mate me da say. Good morning. Good morning boss. Me ba che for say. Me ba che me hu ya papa. You for say. Me kan wate. You. That's too much. Ochre aguninku. Ochre mami ti o. Yo. If I me the me free education chia. John Brady, right? The American say, "Wouldn't me see the we are sorry de me na. Uba a sorry dia. Ni pe wa sorry me na. But so, no work abrofo. And then as of me na dia life. E ma sorry de ni pa e wo brofo. And then ukwe yi asia. Wo kan sa da kwa seminar boss. Sa de won share ni si won. Brofo kwa. Wo kan kwa si anka. Yen kasa ye wo ye ka aguna wa ha no ende wo hwo ka ta no wa be kan bi na be kwasema brofo kwa no woka nti nipa yeti wo na na asem wo kan na aya de jinjan ni se Ghana ha ne ye mbutani you actually me that say good morning Hitman uti ati ma minti wa no pay 30 seconds Hitman I mean shamo na edma pa mo bo knata na machine de ho de bia no tie nti me floor sim ntia wo ma knata Hitman, the American can say and paying for yesle, paying for baby says, Sankofa Yenchi, into the air Kenyan, or Motia, or Monsatra, and I say, or Mome and Kofa Casanibi, and Pharmacy School, Nenkolani, Shian, or Mumwadia, because I'm paying for business, so now Moka, very, Yanana, Yama, and more Motia Crassino, the Amokan and Yadi or Tia, into I'm paying for yesle,
on better son as on better trial, Muntuana Mones, and Yama Wina Cano. Right. On Panya. Matemeda Papa. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe I show Mammy Tiwana pay for us. Mammy, yes, sir. And English in Kwao, we see 2012, time because school. French teacher, Busa Colase, Coma to Tape. Uncle Busan is there who did the same with you, Marco Hunka. And one man also see Jamafe being 3 cocoa 2. Or she no. And English in Kwao, Hitman. Anna, I don't know say brofun won. A school soon a man ebasa. By apart from brofun a cow school soon. A year pet Anna me who sad and da. A year pet only a minute juma. Yankopon and cat also home. Good morning. Good morning. Maybe I your first saying. But your primary castle. Rita Mamiti what to pay. Burning no, per se a cat and a year out. You don't think a crank. Ye cat and a bit free. Piano, your man or Muko school. Parents think it's been 4 years and 2 years. I'm best here now, many or more coffin, eh? I must speak, stop speaking vernacular and speak English. Hey, why instead one, Madame Podroga got to a mono? You, Mate, me that say, Margin. Me Josu, Minia Bemaiko. Yeah, Frost saying. And your mini make us a friend, so one blue skies. And you mean to want to pay. But try go, only parent Bia per se, Niba, Uncle private school because Uncle Tibro for honor. Oh, we school now, on to me pray fee, on to me a Juma Bia of you. What here didn't be say, Saito. A bind school almost say Saito. Who was Saito? Brofon almost to me chro, almost to me kind, almost to me a bibia, almost to me pray fee, almost to me a diane. So where are they leading us to? We need ready here, Jumaminia. Yankopon can't home. Margin. Good morning. The Frost saying. Pacho me dear Bam Casafi Quasima. Yabua Mamiti want to pay. Okay, Medasi. Kaka Miss Mekan say, Yankasa, ye can't say me, Yankasa. If you do an so be brave, so ammonium colana and country will feed. If you do an prese, said the Bay, they. Ni better at the school. Yanka Sansa, ye prince, ye mum, be brave, ye manka sample, your nomonka, chin of ye, Bofun and Yomoka. And me say, I didn't cost so I'll say, ye shen you, but a mudu duana, Okofi be moi, be brave now, no manka tree of ye. Or ya was that new, or ye Cotocolinu, or ye Albenu, on ye back on the Nenka, Nicrom Gasa, Bofun on Yomoka. You. It's Yanka see out for Yanka Sansi to mine. Right, but me that say, good morning. Good morning. No one want to say. Yeah, Tommy, Mammy, we are a final caller. Maybe I say a curriculum if you infant. I have bluffon on the mine and I say a young Cassania. A bluffon at the mine. I don't hear. Until no dear near bet me, I have found one, a bet me assistant curriculum. Penny for no, or Munya be found. Now, say, no, so be country, Kurana, you only say Yansen in the trim. So, Cambro for, yeah, one, if you are seeing Yansen in our old trim. That matters. You, Mate, yes, so yeah, that's yen to me, and for calls, Nibimaha, and the DBC, a friend for dear no, aha, and the DBC. Bismarck, I do say, my busy, yeah, what? Side my air con the under Ghana for us. Say from 8 to 9, a boom pa, Nina Mum near Shibum. Now, Miss Soyce, no may find cheer more than come as some J Bakery. And I'll pay my yan and tears so my beam pa. It's fantastic good morning. And I'm come as some J Bakery. Mr. Hitman, may phone see you. Mate made us say, go via air call quick one. Hitman, yeah, corner, your bed do be as to say, or the 2 DLFM 106.9. Now, Menyan and tears say, even in the UK. Countries ni bi ewo UK pono omoni omoma e kasa wo omo kasa emu Hitman even in the UK ye come bro fu no omo kro omoni omoma kasa wo omo kasa em na Ghana for ni bi na egu UK no omoma no ubuso omasema o say I understand the tree but I can't speak what the tree no ba ontimi nye the enka a problem Hitman me din ti akese be ko East London yes Dalston Market yes omo biem Ome biem kuha wo hono ma omo tie papa omo no ma me feedback we you enti ene me dinti akese be mo hono eye Mary Jamila
Vivian, Anita, Tracy, Josephine, professional hairdressers. Omo London. You omo papa. Okay, Omo East London. East London. Yes, sir. You omo papa. God bless them a lot. Right. Kwajo. Wakobra. Yeko. Yɛn na yɛtiefo ase na yɛnkyɛ wɔn ne yɛnka sɛ Nyankopɔn nyɛ wɔn kɛseɛ ɛne deɛ yɛka nyinaa ne sɛ ɛho sɛ ne binom kyerɛ wɔn adwene sɛ yɛfiefie mu nyinaa yɛade a yɛyɛ ne kura wɔ mu ne sɛ yɛ mmɔfra na wɔn kɔ school no ɔkɔɛ de bɛkyerɛ no na ɔde ba fie ɔho sɛ na madam bi ka sɛ ɔkyerɛ ne ba ɔne ne ba no yɛka ne kurom kasa koraa na ne ba no ka kyerɛ ne sɛ ɔnyae kasa na wɔka ne nti wɔnka borɔfo ntontumi ne nka ne kurom kasa mfante problem no hɔ ne firi ɛyɛ basis ɛdan bi a yɛto yɛ foundation fapem no sɛ yanto ne yi a ɛsɛi ɛnam hɔ yɛ pra efrinity na ɛba ɛndi sɛ kuro no mu ɔma ne ayɛ nhyehyɛ ne yɛde sua homa ne yɛde ahyɛ mu sɛ yɛ kurom kasa no mmea hodo a yɛwɔ no yɛmfa yɛ kurom kasa nhyɛ mu a abɔfo no nim sɛ ɔno anka sɛ already no waka ne kurom kasa dada nti ne maame ne ka ne kurom kasa ɔhu ne sɛ yɛ adebɔne ɛndi sɛ yɛanyɛ saa nhyehyɛ ne deɛ ɛyɛ saa na ɛbɛyɛ nti ɛbɛsrɛ going forward yɛne ma hye badwafo yi ɔmo kɔ ma hye badwuma ɔmo communicate ɔmo kasa na ɔmo ka kyerɛ hwan no ɛnyɛ ne mpesu asefoɔ enti mpesu asefoɔ no nti wo ka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ me sɛ yɛnu anum ade hye wati fi de manto ɔmo nyina te borɔfo enti ɔmo mo wasante mantam obia na te borɔfo wo firi ayigbe wo firi anwona enti wo ahwɛ kasa a wo kan a ɛwɔ we enti deɛ wo kan ɔmo te ɔmo nyina na ɛteɛ enti ɛbɛsrɛ du baabi a yɛmfa ne man kɔfɔm ma yɛ ma hye badwam sɛ yɛ compulsory ɔhyɛ sɛ obia nka borɔfo nko a enti mo mfɛde me de besre omunko back to the drawing board omunko omachi no omunko atena ase ahwehwe ne mabi yehu ne se no oma no ye yayira na ye ma ye nimra ye ho so na ye nhyehyɛ foforo ne ye ma ye ne yankasa kurom kasa no ema ye kasa hu behia ye ese ne obi kurom kasa me de ma no kwado ansa ne ye be kono ye nche maame afia koto wote ne nka che oh yeah me kai maame afia koto maame afia koto ye nchia no maame afia koto of the MPP anopay yechiano team ni nyina chiano ma yente nenka maame afia koto ho hia pa en wanya ka ne senso ene maame mfa na menchia mesini amane meso foriata adenta container enka me na MPP constituency chairman mechiano pay one na busua nyina Nyankopɔn nyɛ mu nyina kɛse right so let me say happy birthday and come out Ohima Lumba and the picture and that screen so all the way in London Ohima Lumba and that your birthday happy birthday and come out Ohima Lumba. Yes, it's your birthday today. Happy birthday, Enkoma Ohima Lumba. We a die-hard fan of the legendary Charles Kojo Fosuda de Lumba. Ohima Lumba. And then you are with that Yankupon Shroud. One year, Kesiana Fi. Wakoma Swadi Yenano. Embre Mufama. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. From a Hitman, as an Akesi Enkoma in Shraba, Kojo Samibi, executive producer, Bismarck, Edusai Anopay, Ediago Pramason Sembai, DJ Mario, Ediako social media, and so Kofitela, join the team, no, or Ras some more Kojo Aqua, and I dream in a papayanda, papay, one nana dream in a dream who don't tea, papay Janan and Naso, boy, my baby, a kui. Zigibi Anopay, Yadawase Papa, for that technical support. You're from a Hitman, marching.